Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business or community project. Built to handle the sun, salt and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your number one choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O le whiriwhiri leo le aunanga I te whia whaongaina e pei o whaatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhawhana o tuai le ta avale le ngata whaulea. Tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fo I ona okai, tau o le whausiei no whale, mauta malao I Samoa. A mai ona whiriwhiri le aunanga I te manao ia, ona o omi lea. Ona whiriwhiri leo le whareoloa ma le nu o lo iai le nei whareoloa. Mautinoa ua sa o le leile whare o loa mare. Whiriwhiri leo whai o le talo whakauta I te whia whatawina. Mai le tolu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Mare tua, whatu mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meri po se numero le telefoni e maise o le tuatusi. Molo ainga I Samoa, mane tua, whatu mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mfona e tutongi na ilo whatau. O loo ava noa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vaenga o le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai loi ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Mane tua, Pacific Funeral, ma le talo whavauta. So fo manuia malangi ma. O loo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wā whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims.
O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani i tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fesoasoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le ofitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Apia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com.
Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaavaina le tasi le afe iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai au unanga o le whale maliu o Samoa ma le Pasifika, o whaavaina i Australia. O lea ma umia sa oloto e tama whanau lawa Samoa. O silia ma le tolu sanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, o tele leanga waa il whaafoina o lau unanga, ma o matua fo ile iloa le tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I ailwhai ngā malanga, mo le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale mane le mautono a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou a tātou tūmanga no ua malu, ma olana anawatau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua le luas fulfai tūla le fitu aso lwa yaso, mātou te ngālu lua tu samfina ngalo mana onga o ainga, ai leo so mātou manao. Mo le fia māla malama atili o na sila mwhai tau māla malama le ili mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le tatongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua na ile tautua le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le moe, ai tautua ina o ile alofa ma le wha avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant. O te whaatulo atu Samoa I tusai maro whaafonga mai. Whaatulo I o po ia, mo sa mafai ngā. O po ia lava I tu maue o whaarau. I po ia whaaro maro, po ia whaaro kare sia. Ia meso po ia whaarau. Ai o le a whangatongu le malama whaamoe. I le aso. O au, o a whemata po sa lue whaapo le mani. O venea o konsula o maro sa o nisi nei sa o wa onga I komisio sa mo ma fa I mino la fi se la fa ma ro ma tu ngal nei ma ta tu fa la to no skopa I okla e fa ma popo fa mo fa pele mo le ati na I mo ta tu wa onga komisio sa o fa mo pin fa ta lo mai le pule a onga ina ia toi whaano leia, ia potu o wale o tau ino si tātu. Alo ma whanau si tātu tu, ina tā upo le science, technology,
ma le insinia, ma le maths. I tā upu i oro i eiri tātou po o keti o le STEM project o le hua awhi o onu. O iei wha moe moe la whaia le tātou le stara i e maua e sele mo le wha moe moe wha o leia le potu ao. E tāwo tele mo le ao tau nina o tātou ala ma whanau i tūlanga tau insinia, wha mai, a mese le maths o technology o ma tā upu i oro i eiri rau te inga o tātou maro e atia ina ia maua i lea na maa o ala ma whanau. A walu ni mana i o Samoa, o si tātou tunu. E te talo tua ima lea nganga whaararo, o i umana o onga i polisi o Samoa, o wō paanga uma, ia tātou lafo aso, o tātou ngā lua whatasi. Ia e mafai e ona whatau nuina i whaamomoe, o le tere ho i lima, e mā ai, ia lena. Te talo tua ima lea nganga whaararo, ia tātou la lava se lengi te maua ia o le a ngālea o le whakau ina o le leipo o keti tā ua o le upu masang a o lava ni inalo a fia si o na rau ai maisi lea onga sa tātou a onga ia o le mei o tātou sa ai lunga o maamani ona o le taimi o le poto vale tamai i na o tau ina i tātou komisio sa moa i whakisina lea ma le ava ma le whaalai ia mami te rui ei fuafuanga uma.
o i ngā lulu e le yaso. Ia, e le whaingofie, a wā uwhia ngai mātou ma le tau mālulu te fiolai. Tau whiololo. Tau whiololo fo i le yaso. Ia, i le whaamaoni ma le alofa o le tātou ma te sili le langi. Ia, ai whaavitaia i le alofa o le tua. Ia, ua mawhai ei ona tātou toe whailoa i, ia, mao whangapoto. Ia, i lunga o le tātou purkalame. Whai ona tau sila mai, va iatu. Ia, mea fo i sa tutupu o lo tutupu. Ia, ma mea fo i ole a tutupu. Ia, ma mea fo i tau te momo o tutupu. Ai e le tai ona tutupu. Ia, wa mangi mea whapenga o le soifuanga. Ia, whaatalofa mo ua folo fatu. Ma lo le soifua maua ma le langi e mama i le nei vaenga o le fiafi. Ia, toi refresher e lau telefoni, ma tūlanga fo o lau device. Ia, te loa na use ki atu tātou. E le ani tātou talatele ua misi. Ia, te loa fo. Ia, ia le taimi o lau wa amata tātou pokalame ia langala e le iseki fo ia aor kama producer. Ia, na use ki atu tātou nei taimi. Ia, o le wha malo le na. Ia, o le wha talofa foi. Mori atu mo o to uma le nei foi vaenga o le afiafi. Aso suma le tolu, aso tofi le nei, ia o le masina o au kuso. Masina lo na valu, ka fiolai. E sa fiku, iulai. So le nei au kuso le masina o valu ka kuso le. E ma tau tia le tūlanga o le vave o le taimi ma le aso, ma le tausanga, e meise foi o le anu o le masina la tau. Ia ua uma le me foi le o le whaakari se ia afia. Whaatari le a lava le tausanga. Ia a mawai nei ua mai a ia se kirisi masi. Ia e whainga i o lesi whainga kirisi masi. E pi o le whaatari talinga o le fio mai o Yesu. Ia, au nei taimi. Ngā o ngā mawai angi koe kaupule me or kausanga fau. E le mianga vala ai koe whei loa i fau. Ia, ai ona o swinga tele vavave ua iai. Ia, le tātou soifuanga ma le tausanga ai ui i lea. E le mafai ona tu o titi ai le alofa ma le whaamaoni o lo tātou ma teisili i le langi. Ia, pa i o Samoa. E o Samoa o le atu nuu e esele. Whainga tae le whaingofie. E o le fue lave. O le vau filifili. O le i vivia. O le pae le sopo ia. Oka ngi whaalanginga e ave ia Samoa. Ai au tātou au mai ai lalo le sātou ro Yesu Keriso. Ona whaingofie a lea ona tātou whaatalofa mo tātou talanoa. Ia mo tātou faʻasoa. Ona o lona matangofie ma lona lelei. Ia, o le alafo ila lea o le anu wai. Whaatini o tausala. Ia, pa ia masā mawhainga o lo tātou atunuu. Mai fitiuta se e pa ia whale alupo. Ia pe mai de motu sa se e pa ia de motu tele, mai manua se e pa ia sa la fai po puleono. Pa ia lava, mai le vavau e o il fa vavau e mo watu ia au ngā tupulanga o mai si au ngā kupulanga o atu. Ia ai tala lava pe ai au ngā tupulanga. A o le alofa ma le anga le lei o le tua. E le mafai foi. Ia ona suia pe alu ese mai tātou. Ia o lona alofa e whaavavau. E le mawhai ona li liu. Ia o le whaata alofa la le nā. Au te au watu i le ala maua lalo. E whaonga ai le suafo Yesu. Tā alofa lava mo o e le te mai mo mai. Ia i le rei taimi foi i le tātou boroka lame. Waka un whaasala le producer. Piwa kau ke keke kama i lima o le producer. Foi le Io o ringa mai e yere mea lai ka le producer po langa keinge. I walanga ia tu langa whapena a le fia mai a pila ua whesasi sasia e ma lima o le producer. Ia e le lea le o langa o ka mahaloa. Na ona tama i lima nai mo mia le tau whaasao le. Ia. Mi i ai le alofa ma le whaamaoni o lo tātou ma teisiri. Au koke whika fwe o kola o producer. La e se ki a ka maro peri. Ok ia. Ia. Ma lor soi fua maua malalange ma. Mai oe le aso.
ia au ona tofi le tua ta lo fai malo yo to faiva malo yo to faiva ele fai ngofi le laungaina o le upu le tua awa e ile kai mio ngi a le nei vai taimi ma soifuanga e ia si fai fe au tu loa e ia si fa fe ngainga e pei ua tau mumusu e fa e launga sa ole a fionga le tua ina nei te vasesi sa lo kala ta ko fe mai ngai fe ulanga o e ia uma lo fai fe au e ia uma lo fai fe au e uma fa tela no atu ngor proklame ia o le ua ali tia fanua e se tasi o fa fe ngai nga e o to si la fia fo ila na launga ma tu tia ele teimi le sa malanga tuai ia le tatou vaenga fa fai i America Samoa mo le uru teimi na ua malo le finga balot fa fe ngai nga la le sa fe ngai mo le finga le lotu ia le ainga fast ia ma le fa tatou supporters ma le ainga fa tu nai America Samoa po tu ila manua le ala wa nei le tatou ofisa se taimi ia ona fa tala no ala ia rungo le tatou proclaim le ala na wa manantu ai e a fela o fa malo mala o fa talo fa ia i fa fe ngainga e me se ila to le compromising u pole tua ona u fe i ke vakanga ka malo le wingo la fa metalanga langa wa kele ke miring ai le ala fo ila le pi wa pa ai ma pi wa ese mami o nga isi kangaka onga e mo musu tele e a fiola to loto malangona i le afionga le tua la launga ko la ko fe e si o le upo le tua va tu ai te i fa pe mai boi o boi finga ka ua fa tu i foi no inga la utala ai na no fa yet e amu ia fa fe ngai nga o lo tu mau i afionga le tua e launga sa o a foi ioi e launga sa o balanga i foi la isi fe ia atonu foi o la e kilo ama fa longo kala po angi me o kukupu ia o mai role ala ai e foi fa fe ngai fa moe a ile manna o le nganga ia musu ia a va kuala le sa vali la ko ki nga ia ka ko e alu le fale le fe au e moe sa o loko ai sea ona ua ia faia le finangalo le tua ia i vera ngai ngisi ngai fe au ka lo fa fo ngai au na le tua ua le mafai o nga faʻasoa le faiga o le kalangoa a ia fioga le atua ai sea le aga ua faafefefele o ese o le siaiga ko akili e se fefeau faapega e musu e lusi kagaka ai e le au failafoga le au fai kaulaga kekele le au faisuruaʻi kekele a e se fefeau faapena ioe ae o lau faamalo ma lau faafekai e faafekai faapitoa i auauna le atua e lē faafiafia i kagaka ai fa fia le suafa o le tua fa ka lofa ko afai o fa fonga mai ke si la fia oi e o kele lo fo er ko akele ai nga o le lua tangata na te si la fia ina oi e na o lava ma le tua nga pa i o le tua e si la fia le la o ke fa malo kwai amu ia so oto o lo oto la unga le upo le tua e le se fefe ai alofa awalanga ele ai se fefe ile alofa anga afionga nga le tua ile ia se fefe ile alofa ioe ya ata alofa lena mo o to ma lava feo yo le tala lei au fia i mo to fa tua fa malo fa ta alofa atu ya ile suafa manu malo o Yesu Keriso malo lava lona sai ia o tau fo yo lo sauaina ona o le ngaruenga le tua ia o lo ile langilo o tautaui e tele ia o afionga lava ia le tua o lo ile langilo o tautaui e tele ia fa pe ona fa saua i perfetta ana mua ma apostolo ana mua ia e fa pe na fo io fa pe na fo ile nei vai tau e di fo la nga mea amu ia oi pe afi o ngai sauainga oi ono le ami o tonu ai a sauainga oi o nga e moi mala ngai mare mea nga a sauainga la oi o nga e moi ia oi le langi fo ilo kawi ka ko e kawi mai le langi tawi mai le atua ai o ia tatou te ava ma fa alo o fo ka ko fa ilo nga fa fe au
Awane o tatou whailonga whaiwhi au. Ai e ke roa kongu wha arwha awhia ngai ngā e ngake waka aro le kingo. Ngawhi manatua. E le ngā orwha awhia ngai ngai langona ina le nganga o le tua. E langonga vo e kākou. Yes. E kau ke langonga i ngā langa o le nganga pa ia malanga musu musunga. E le wha apiko mangu ia kasi. E launga tasia. E launga kasia umaya. So sesi. Ai na o e fo ilae whaia le whinga ngalo o e fo ilae. E le whaia winga le anga e le whia fio i le anganga. Ai na o whai atu. Ka ke rongo whia fo i le whaiwhi au waka aro le kingo. Ia maka ke rongo whia fo le whaiwhi au sa o ai mea le anganga. Ai makua i o kalavea ia. Au te toi wha fo i ala utala le nei. Whaila utala le nei. O le fitu ono tausanga taruai. E ono tausanga taruai na o mawanga i le suinga le ua sau ai arisa valinga le nei taimi. O le suinga moni o le koe o la ingi ku ai ngā o langa whaapi o pio, mangi o langa whaafōlinga, mangi o langa whaikaanga, mulilua, ai mea lele, ai fuala au whaasainga, o a manga ko ai ngā mea. E nana o whai atu. O ki koe whaafo ia ila o experience na maua i le teimi na o sa whai ila lo o le teimi mua na o whaalongo i le launga ala o whiwhi au. Le wai ai nei wo o whirifili ai loa. Ma o ingo whirifili ai. E nana o whai atu. O le tūlanga fo i le leo ke ngofo kongunga ua mwala aulia ua lo loku ai. O whaalongo kunga le launga ar whiwhi au. O mea o maia le o ke whaia. Le sau le launga. Ia. O whapea wei. O lo ke whakule la vea o mea me. E roka ua mairo ungoa. E roka ua mairo ungoa. O mea o maia. Le fufulu. O le au ku e le ngalo ia te au le au tū o le saunoanga sungan whawhia ngai ia pasta waita. O le au tū le tusi foi lea i fatu ia na luluina. Lea na pa ui lungo o ele ese. Vau kui. Ia o lungo o le papa, o lungo o le lenga e fatu foi ia lenga. O le kamala lenga. O le au kūranga o le launga sa iai. Ai o whaalongolongo aku ngari saunga o le launga mara kakalanga ngā kakala i le whaiwhea. Wa o le fia ngofo le lei koko. Tau teilo auto. O ke fisosoangi a koi fo i ngai vahenga mo se sikanga. Ale au ngai a we whaapasi a wiki popoli. It's not for you. Maybe it's not for you. And it's not yet the time. Walanga o le tuanga rue mai foi. E le ngaka e mo o mia ka kou le whaafowinga. Ai kau ke mo mia foi kai misa o whai e makupu ele melea. Le ala o ke faʻasoa atu no ngā Moses. O le winga o la utala. Ua o ngofo. Ua sau ua korokoro maria mai le loko kike. Ua sau whaali. Ua ule mangofo. Ua amakanga. Maua ko inga ngofo ngai kongol wharisa. Kusa e se ala ngofo whaalongolongo aka. Wa e fiu e fosila u aka pe wa ele langa ua kaua. Ua sau e hau fōringa. Ua ngaru e mariki a polo mo mai o e kongu wala e ua sau e lama ma faufaunga. Po i eisisi ko kongo le wharisa. E malama ia o e ua kaua le whiwhia. Kusa ua maka a ua luluki ma le whasia o i o ma faufaunga. Upu ia masangin kako whasoa so oi. O le mela langa ua kupu. Ua maka inga ke ia ua maka ngu kiru solo pia. Po ia sisi ko kongo re ngai mauka. Lea e pei wakau ko pea singa ka mairi poki o au whaiwhi au. Ama koro ke fawak. Ke le masangi a waita. Kai minga. Ngā o vai ai runga yanga ministry fo i share soro me kaka. Arua musu aku mako ai ngai mo musu aku mako ai nga fakul ki ngale ai nga. Umale lok. Ai ala ku le wa ula har. Ko ai o faali ia. Oi. Ora ukalanga nga fai. Faku umalo le lok. E ala ku rola. Ala sa sala ungar kai minga. Ona foi o le o ave personal inga o faku o ula le fai mai fai ngar vive.
po ai dar ka ka wo fia mo war ka ka le wo fa ala ki nga le ainga lo ko rua wa ka ye nga yo masa lo nga vo e premier i ka mo singa la fo ki nga le ainga ko pe so li poki o ke le ma fo ke le fa pe nga la nga o ke lo ele ya si kai mi fu ile ke mala mai o aru ai so ko ro ile me male le ma ke fo u mai ile fo ya fi o fa ya ai fa fe kai ya ele nga musu merkinga le ainga nga fa kula walu fa wa ve vela mai lo ko sa lo fa ali i wo kinga o fa pe o ule u fai mai ku u me ngai ke faia ku u me ngai ko ke faia e me ali fa ali lo ngai ko ki o fai ele o ro fa maungi o ko kai ko rua io o mangai me o fa pe we ai ko musu merkinga le ainga a pe mali o ngo sai se ia umala e kua kua ilunga e alu o lo ka ke piko iluma are kau keva ka malo o kau keva o ko sa fa ia ulangonga ka ko mo ingi kasi ku ka malo fa mai le musu nga le nganga sit down listen le bo unga lue aku e fufulu oi e ngai fa mai fio nga le tua o lea o inga e leo se mea e ke fia lai kong maur kuspaia eu ke kau ke e kango sui fa mai ao o le kai mea o inga fa mai fio nga le tua e leo se mea e ke fia a o kua aku o lo ka oko ai manguia mamafa ka o mea fio nga le tua fa mai ao o inga o i ka ko le upo le tua fa mai le fionga le tua e le o se mea ka ko ke fia ale wo kupuya ala o ke le lo wa o ia kuspa ia o malava mai le fionga le tua ya nga ya o i fa tonu e fa poto inga ia mo wala mi tonu le tua la wa nga duai mai le nga o le ku ya o ia ai o saung o ke keva ai fa fe kai fo irkinga o awala mai ai le leo maru awa anga o fa yakur kinga le ai ngar kai minga ai ke ele urunga pe anga o fa ko fa pe mai fo ile se kala fa kinga bor ko inga me fo ile le wai ele se me ka u ayor kadi o ko kinga po ka mafo ka u ayo si ka mai cap le o lau fo i reaction brings value. Lai ngang ofa wala ngang ofa ko ngi musu ko ngi ai ngai ala u fa ali fa pe mai wa ka mo wa ir ka fa pe nga wa ke e fo ka mo o fa ali ngofo ke lo la o ke ai o ke fa sanga e fa markinga pe mali ke o mosane pe mali ke o mosai o le ka ke piko i ruma ala se ku mo le lo ku ale la ku ngi runga e o ko ngofo ke isi ai la akula la ukala o le aso anga ko ngofo le ia ilalo ai fa uma ke lo anga o la ngonga le anga pa ia fa mai ngofo ilalo listen fa longo e anga mo anga uma humble myself fa longo longo ke vai pe fo e se akule lo koika ai wa veo se me su malie le loko you need more and more and more ai la ma nga yo mo ngofo le la lo ma ur fa ali ma ur keva fa mai o nga ku aku o lo ka oko ai manguia ma mafa heavy blessings deeper blessings pule o le translations le o me kuspai ai fa mai o nga ku aku ngei o fa ali markinga o se me ele fa ngofia nga kalienga fa mai ai o sa ia o lo ta oto mai ai manuia ma mafa o le tua fa fe kai ila o sa nga mafai ai o ngofo lava pea ma o ngofo lava pea ale o ko mo di mawi ngai le asia tale ko ke it's okay if you want ki mo pa ure sami o nga ile kai mai mangal o le winga o le whaamatalang. O whawhe kai ea. Wa o le koe alu inge mea sa masangi eilo uolanga.
o ngā i wharekalapu. Ka i mesi kula ki whawhoi ako le ua o fu ai o mai wa me ua o fu. Masa masa ngā mupia, ko kongo ka avale, e ka uso kure kai au aru le loko, e kula ka kikia mai kingi whangu, lai afa mai ei apa masa solo ei apa Cody's, Jim Beam, mai. Ar kai mire ngai e uso ku kongo ka avale, a kiro kongo, lai ka kia merkus pa ia, oi. Ia le na wingo lo fa matalanga o le manga ia o le kualalo fo ile va kumo kako si o ke faari o ke keva o ke faaro ngo kala o ke ola pala ai o ai oi de fionga le tua a o ai oi o fo le lalo i oi o fo le lalo mo fa pe akulo le tua ia o fia hingu lo unoto ma lo wanganga i oi sala mo ka vika fa pe yo ngau le ai le vai kafe wa fa pe ngau lo uloto ia oi fia hingu lo wanganga ia oi le tua o fe e o ke ru ku ai i oi vai e va pe na fo o le ko mo wanga le akare o sia o sandle le vo mo wanga ia le akale le o fa ya kuai la testimony le anga ke loa o ka le kua le leio la testimony e nga ua o va ai yakul fa karango anga kota por e fionga le maru faito anga mala o koi inga o filiva o ka ai nga vai le musunga le tua tell my story tell the story la kamala le kamalo Jack Laban kakare lenga karo ulu mai on makara lenga fai hawa olo upalle la nga mai lai fai mai do ulu la langa fa pikor ole palle le me lofa nga mai la kamo Jack ya nga wa umale lu au le mauka warriors lenga ai la ora kana e ve wa makua la kama au le wa ka mar so ngai mikir kamano le winga o whamatalanga le te whai atu. The power of forgiveness. Ea kareng usu ea ele po o le tatou faʻasoa i le aso lua. Ngā māfua hai, mana tō mana tua mai fo, e tau tele i o le mālolonga. Tau mana tua mai fo. No u whai atua ia le i taua, e ka akia ia la ua mamau. Ia se la ua whaukuanga e ave ia whiriwa ai. O tau mana tua mai fo. O a ua no u whai atu. O wana o fai atu sei uma se sau lele atu ma te vaso ai o wana ngengo fai aku ia fai pela se rua fo kuanga fai pela se rua fo kuanga fai pela se rua fo kuanga foi lele ya ir ko inga ya filva ai fe karia o rua pe ro ko inga ya ai fa mai ali atu ya kango e fai la ia sau fo kuanga fai e lo mai ele tu o ke rangonga fo ese aka ko i meia te la ngona fo i aina expect le to tele ole ama ko i o walu war ko inga langa ko ke lo asia ka e straight shooter ka ko pokala mel te ya ele alo se mea pe ka ko lo me fa mau ai ina o fai mai le ato se fai pela sa o fo ko fai sa fo ko ko inga ke lo I think for ko ke leng fa pe isa la ama ko asu sungu lo fo asia ka no o ia foi ngo foi e fai mua la o kakalo ever since nga race ele tuar ngi pokalam e fai mua le loku fa ko amaka ka ko pokalam ele fa ka lo ngai vai la ele ka fa ai vai val furi ma ke ki sa punga mai runga i karkarango le ai e ka pa ku ri ka se la vea i re nga pa i ngi pokalam e sa ngo mai la le ya tau ya te fai la sau e kala, fai sau kala ia filvai. Kera longa ale ko ke loka ko au followers, fa pia isa, ole a mo na lisko ingo filva ai, i disa sanga kakal. Aenga wa, o ulangonga ia i rungar kai minga ila sorua. Tell him, remind him of forgiveness. Ko e wha mangakur ko inga. Le anga yele ki mangko ki words ngo fa ku ya ku le sa o ila la ngonga nga maua nga o fa longo langa ngo maka o mai video ko inga le sa fai mai mo
o le mea nga o learninga e kalangoa mai a filiva ai i le suafa o le akua. O ke le i charginga ko inga yonga o ke le i whamasingoinga o nga leisonga mikiafu a uma nga sikaili pau ale mea nga ufie loa le mea leilonga loko o loanga nga sai mai e sai mai arka nga kai le leile loko e lana nga ngo mangaku ko e whaafo ia i eima to e whaamanatu tama nga o whaalongo i lau sai o le sai arka ka kerisiango e le ka kaula ia kako o nga ngoko se la a ku mauso kako le fia. Ia, sei a torma au wa amali atau on tatu to ya fele fa lau tele na vai. Ai ole atato atu le malolonga. Le foi mai le malolonga. Ia ona tatu wa a fela ia se fa felo ai malo fa alorngie lungol pokala mel tuta ia. Ia nei vanga la fia sunga fa fenga. To lua tanga to le tu. Ole asu mai. Se fa sia maku faʻasoa. Sunga fa fenga nga mai West Auckland ia ile kalesia for Assemblies of God. Ole sunga ia pasta le musu sa ua fea fa tutua. Ia o loo mua awina mai ia le malanga mamano le sunga fa fenga mai America Samoa. Le sunga ia malio au mua sala fale lua se taimi ia pe a mai al tatou marolonga. Tatou marolonga. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongaina o le talo for voucher. Dial www.pacific40.com ilo pinga te whailangi.
Ona filifili le o nanga te fia whaongaina e pei o whātaunga, prepaid, pili o vai, pili o moli, e mwhawhana u tuaile ta avale le ngata fuilea, tūlanga tau I tau mafa, ia po se keke o whai puiponga māso whanau, e mawhai fōi ona okai, tau o whausi eino whale, mautu malawa I Samoa. A mai ona filifili le o nanga te manau le, ona o omilea. Ona filifili le o le whaleoloa ma le nuku o lo iaile nei whaleoloa, mautinoa, ua sa o le leile whaleoloa ma le nuku. Filifili leo whai o le talo whawangtai te fia whatawina. Mai le tōmi se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le lima se lau lima se furu tala. Ona filifili lea o le upu check-out e whamautu wai lau whatau. Ma le tua, whatau mo whamau ngai peo lo swafa antoa I meli po se numero le telefoni e maisho le tua tusi. O lo ainga I Samoa, ma le tua, whatau mo le swafa ma le numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi nai lau whatau. O lo avanoa le online banking mo New Zealand, ma le Visa card, ma le debit card mo so se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit leo o lau whatau. O le teimi la vai mai ai lau whatau, o le awhiti se wha ai lo ainga I Samoa, e alai se te autostusia I le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whatau. Mana tua, Pacific Food, ma le talo whawauta. So fo manuia malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o a ua lawyer Samoa I nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Brisbane Australia le o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Ia, toi whaatalo whai le taliu mai o le proklame, ia, mai malologa masari di whanga o le whiawhi peo no tau whailo le amatanga. Ia, ua alitia whanua, ia, ua malo tia whailunga o le tātou proklame o le Tautai A'e mo le uru ai taimi. Ona ua asiasi mai ai tangata o le tua. Ia, o le ala lea ngo u vai e vai fuile le apel amo wange I misi a o e kangaka o le kua e mo e e ke aru e whaafe mai. Ia, por vai fo ia le tina le sa fatonu e o e lona to o lua e ai vai lo ko e Tasi Market ko le tua na ru le whaafe mai maka penga se fe o pito I luma. Fia loto malenganga. Ia, umatu fatasi mo le uru taimi. Sungat whawhiangainga, ia, malanga mai Amerika Samoa, ia, o le whawhiangainga wo tausi la fia umailunga o le social media. Ia, ona o le tūlanga fo ila na whaamarosi au whaaleanganga. Ia, ili teimi fo ina tō aitaunu o ili tātou whainga malo moruru I teimi Amerika Samoa. Sunga, ia, Pastor Reverend Malio, au mua sala whalelua, ia, o le kalesia Bethel Gospel Church, mai le fia anga au le leo a fono, ia, le uailunga o le tātou porkalame, ile nei vanga o le fiafi, ia ele ngata fo ilea ro mo au mai le sa fo lau le sunga fa fianga mai Amerika Samoa ia ele si fo ia na so tau le tala le sunga fa fianga ia pasta sau afea le musu fa tua ia mai le tatou e kalesia fa peptonga le tua ia I West Auckland ia ele fa vanga o le fiafi ia fa malo atu lo va se lua malo se fo manuia la to le fo mo la to va sa lo sunga fa fianga malio au mua malanga mai Amerika Samoa. Ia, whatalo wale fiafi. Ia, malo se fo I lau sunga mai malaya siata ia taina ne fo I o le ofisa mamalu I le fo I o le fionga ia. Ia tau. Ia, ai me se fo le fiafi. Ia ua tātou whaftaia le lofo le tuali. E fo I ua masa vali mai male lana wauna. Ia, ili nei fo I fiafi ia o le finga le taun tātou fiase zai. Wa ilo ai o tātou tangata o le tua. Ia, whaftai, whamalo, whaftai ne fiafi ua. Mātango fia fo ne fiafi. Ia, ua mausa havanoa. Ia, o le toi ta liul whainga malanga. Ia, ua mausa havanoa tātou whilo i fia ne fiafi. Ia, o le nganga whaftai nāri e seata ma le taua maudou ne fiafi. Whaftai. Ia, malo whaftai tele. Ia, whatalofa I lau sunga whawhiangainga. Ia, si nia fo I ole. Whaiwhi au si la fia fo I ia matou nei New Zealand. So, kila ni tutua ngā le tua. Sa ua fea, ia le musu malo se fo manuia. Te fo manuia. Lau.
to fai vai malai fa fo ye tu mo malo lo fisa yo na tulanga fa lupe ya malo a fo ai la o mau fo ile nei o malu mau no fo nei a fiafi ya wa fe la infa talo fo le malo so tatu tu no tu me ai ngam tapa au fia ya male lava lo lo tatu o tu no e tu le manu e fio le ke lope ya fa pe fo il malo la finga wenga ya finga malo ya malo so fua fa tai mo ma no malo fa tai ole sunga fa fia ngai ya malio ya o tama tau uponu Tuana o fai tu le si tatu por kala mena o mai a mai le malanga fai nga malo Samoa sifo anga i America Samoa le sa fai mai le lotu ma fa malo si winga le nga luenga fa leo ia no fa pela o si tamba tau manava a fono vai tu foi le suo matutia o le papa por sa papa foi ia be se foi o le fiolo pola o le sa telai ia awa foi alo tu so meta afa ala la ta yao ya mare malu ya afono tele pa bela o se kama kau mo ko fifianga ale o to fa manino mai el sunga el fa fianga mai le ya siaka le yo o kama kau kumua yo ya ole fionga ole sunga el fa fianga inga so fa malio mai sal tele I fale alili ai tato wo ala tu o kama kau wa ulai sa va kama ka por sa kere lang o ma ku kama le nga ave kuwa ia vai tu foi le fio ta pusa tele monalo ia me se foi ia fio foi la loli ia pa to brifi ia ta pa autosi ia male fa tu funganga ma tua ia fale fanga ia mala tu foi to singa a o le tama tau manava foi sa napu la inga malo si le kiola malo lo si me fa ir sunga fa fenga ia ona o le lupe fa lele male tau langa soifua ya ale ainga malosi fa lunga tangifa ya ba tu foi e fio anapu ma to limonalo ya mai se foi o le mamalu la tu ma tu singa safata ya wa kili malosi la langa ole mai le lima makua ya o fa polu fa va tu foi ya ta fia mali to ta papa o soli ina fa ngai ya mai se foi ye na pa yao ma yao ya tu singa sa lu po ina lima tu to finga ya fai fo te tala noa ya na or kamaro o sa do faka ya e lua I ke kele ya Samoa tai wa le sul tanga lom sang putel ala I lo lava o fo le tau singa le fale tu ma lo lava le on sai ma lo foi o ma wo lunga I lunga le tatu por kala mele ni vanga ole afiafi ya ele le ya le motor pausi le fia la usunga le fa fia ngai ya le awala fo le afeo si o matu watunu o te ronei fainga malanga malu ia le tatu tal no ila ia le la usunga mario tai ia fa tai a siacha mol fa fsili ia ele ngai te wan tu fo tatu temi ia ole malanga me ma umultina ia na umasi ma to seminar le fa fiau na fa Samoa ia ona manatulole ia e mai pese I fai sina ta faonga o fo io nei me o fai fiau e mana o mia na fai malu ja faori e o pe o mia na le ina ma ile si fai fiau o le fai tu o tauna malo lo ya le fai sta fao ia la fai ya e ma o la ia o fai ngana ma o je sanga o fa ma o ma so lu ma je li fai fiau ma o le me fai ta fao al telo te me ma je mai vo nei ni sila ia o ia Samoa ia on do fo ile ia tu mo fo ni si ma vo fo ngalei ol mafu angalal nana mai ole simea leanga o se ola ustafa ngale no usau o usau na taltanga tu na uso nei ma o tsau nei fa to ile fa amna to ile fitu suta usanga ile tau eo wo fitu suta usanga le matua ia nei tau sanga tele na mai le tu e tau no fifia mo oli mo va ile lo fore tu ali fitu suta usanga e pe ora sina me ale tala tu fa pa un sa fa na u ali aset fa tolunga na feula keke na mata mayo sia u so malan fa na ia ma tu yo ile sunga fa fe ngai nei ia feula ile skeke ia ma o ile kale si alto ina ia api ia ma faltu ia tomo ia feula foi ma si keke ia sa fa na pitu sili nei ta u Fitus futa sanga ia fa tolu na feula ke keri
ia ole si mea na raina fa man si alma mai si vane fo i wo ta tu ta leo te o rua ia o ka America o ingi sira fengo fie ngau sa se ko apalai lo visa o expire o mal 10 years ai ia o ngila la ma o ma se o fine fa ia fa fta ile tu ole si le me fa fta ile tu o approve lo visa pikira ta ia ia o vinga na ia o ma fu anga na ia ai va fta alo va tai tele o fainga fa kiwi o asfanga e feula fa tolu e feula fa tolu te lo la fa e tele fo ilo le so nga fu ya ngo le wa tau mai i le sunga fa fenga nga ya o le swa for fa o fa to lo no ngo me umana te fa ya e fa ilo le fa to e malo ana e fo ina tala le yo le o le fainga malanga ai ole atu tulina inisio na fa fsiri sto fo ia fiatu o le sunga fa fenga fa tutu ai wa mana ia fo ia le tulanga o laulaunga sa e tapena ina i le fa malosi le malanga atu o le malo wa atangia mai ai lau tautua i le malo e ala i se i le matanga ruenga o leo ia o le fesili ia la le umi o lau tautua i le matanga ruenga o leo ia wa fo ini tulanga la wa lunga ile mafaiona fa ngaroina ia te o eni vaenga tau o lau tautua ma lau tautonga a o enga lue ai malu le malo Paftai mon fisilia siata lua se volumon tupu tausanga sa i il fale leo ia o le tausanga la lua fesu vanu na fa mavae ua lita ua lafo na tausanga ua ono suma lua tausanga ia ua maua singa saonga le muvo ile pape ia ua lavalole ia ai sa ua feta wilo ma le nei tausanga pe lua ia te ua tu malosi ma tu fai fiau nei ai ia to filo ma ua ma tu te chai ia fai ma ua fai fiau ia fono ia lela ma te fai fiau ne al te mo nga lue ia siata ai ese fo ile mane o te le loi po lan me ala ina fai mai ni se fai ngata ninga wanga ai ja u ese lo fifia ninga wanga na mata no nga lue na va jo fa fai nga ile ato ese masina po selun masina ila lo fallo ia fa mai lo ave ulunga fo ile fa veole le al malo e tu sala e tolu no fo inga no ia ole no fo inga sto ina lutali ia o tau ese ia malafionga ia le matue tongiola ele umala no fo inga sto ina ia ave lo macho lalo ia le la nga lue fo ia la ia pe amar sfulon tau sanga o tau tu lunga ile fa ina o te chai o malo Amerika Samoa ia se fifi ang tele fo ia chawia tele fo inisio me na nanga solo na ikovana na yai ia fa sanga i fo i mane cha ia cha i fo i le tele e matau tia fo ini cha i le ia fa ia fo inisio fa tuanga la tu te au mai ia chao ngalu na umale ula lo va ula lo fa leo ia ona ngalu e ale e fa cha i wachi ia masoso o ia manisio vai ngal fa leo na ngalu ai ola ngalu ngam muri la fa leo o te alu se mal fa leo la te vai fa leo i fanga tua io la te cha ia le fa leo i fanga tua ia ola ngalu ngam muri na fa leo ai pe no tano atu on mena ele no ufano no pe au ia tu fa le tonu mai nisi fo ile ai ina ngaluenga nei ona se ngaluenga pele e cha ese lo fifi ni ngaluenga e va tai fo ile tua ia ile temi fo ina mai ngalua ile malosi ia malelo ele wa usanga cha potori io alfa mahoni na ngoli sile me io pole ale piti acha mai piti poto e fa mahoni na ngala fa mal tuspa ia fa mahoni ai me i to fia e pule me chele ia le ngata ile au no foi la ia na ve cha le ni la me na tu si le fia ni tu fai lo u fale mai le fia lo ri ia ale tu langa na ni sia ta o de fai tu ai mo li mo watu ia ile fa te fo inisin tai cha ina ve che mo te alu sa te cha vo sto ina lo tu aolo le wa president nei le fono ia sa ma fo ia mo sto ina fai ma tala ba di na te mi como sina sto ina ia la wa president nei o tu aolo wa tele ngal wangal malo ia nei to ina ia vi ia le ni ia ole tala na di set pa te le finangalo malama o ani lu itau o le ngal wenga
whaaleo. Le winga o lau whametalanga, o ani mata upu e o atu ia te outou e matua tofo ina i le whamaoni. Awa lewa e zau no nei o le ki lea o le whaingora ngā ruenga. O alani nei mata upu fo ile le e o atu le tau ofisa e kaururu i ngai le o la whamaongi o le ua o kumaka upu fo ile le ma ale matulanga whapena e ono iengi ko ngeki mangi. Whaina e zau no vanga le. Tai e sata mo le fesili mana i fesili. O le peana vai tu se fulma le on tau sanga la tanga lu lunga le kovana ia o tele al taimi sai ia ile ni ia voi pa wan me o te keinga o le kovana ia mea nga iai mea uma fa pena ia le fa alo ba le tala ngal vai to ia wa pe ngal nga ia le voi le lunga le ia o le malo ia de ke fa le ia a o le falle le la ia i lu i tau fo ile ia e tele al taimi ia ina i vala au fuila ie faisi ia e Tautuana awa ole tai wati ia ole mesa ole elem faina tu ole tai wati le ofisa ai alu se keise vala mas se vanga na se keise o mata imtautia ona leave le ofisa ai alu tai wati la ma fo ia ole policy na ia falo elem fai tai wati na ia e tai le ofisa ia ai ala mata upu fo ile vala mai tu dia usi nai tama manai teni ia na vatu le so ala pule wala me ia fa pe o vai atu tau faisi fainga ta ia ono vala aule amai ilo ofisa ia na vatu le mata tata nom nai jangat se ole si ametia sa oli siata ma le tau ole ave yo nai mau vo ile tu spa pe yo nai faia ave nai mau tu spa i nai jangata ponal malo lungol jangata ma se fai eva tu ti fai la esa langa lai te va tu ile ole si le au metia o ye fadelo ole ave yo se mau tu spa i ni jangata pe fa inga e mane si me e te lo le leia ola ule tala ila fa na mai no tai once way o tenia jangata pe ta fiel ta vale pola se mea awune e to chikeninga jangata wala valna yang ala agua ume fai wala tinga ina te tangata awa e o te nia lo tangata that's enough ai lo le tengie ko o lo wika e ko me kipa o fa ko wala ko me nga fai ya le ai unge o kenga no ka la vai nga ai lo kenga ka e ko chicken o kele la me ke fai ka le singa me a tia la inga ko vai ke le e o ke vai de umia nga lu e ku kifa la nga la ke lo la fe tu le to ia o le ka sa nga lai ka ku kele lo le singa ka fia mai a faftai ale lo ko alu upulanga umalangi me fe ku ula ku mai ka ko o ke on me singa me ke lo po do e singa isi ka ma le manga isi ala unga fa ku vai se ola e fe ku ka ko mi se ke lo le ya ka ai lo al ka o fa ya ko e pe fia lu nga chike lo maloka ai lo ala ke be ku lo ko se fa lingi ka io la unga kala ri ya sia ka ma le ka o ma ele foi fa fonga mai se uso fe feungi ola wa nga me ko kisa foi o si kemi e wa ko ka se wa ko ka foi wa ku yo ye ke um ka fa longa ku ola si le me ma ki a wa ku e wa ku ka nga ka foi fe mai ole polu le ka ma loka ka polu va fakari ya ola ko va fakari o le fa ye ko mga o le polu vai eu vai quero vai se leu le eu lá quando sa ela ngai lemon mau o que vai sa o então sa fai longa tangata ho yes eu vou mai fai mai vai o ko ko que vai ir fai ko lá foi mai ave coloca lá o polo ia fa cari lá se selm ka eu le polo le fai como ka o polo se le ku kuila e nga fa pengane ang ke ele ko be ko eu ha me que ali le ka ma saka nga fai e mana mo me ol fa ma un se un ia me o que le que eu que se o que mo se fa sa kana o ia que ngo fo mo que o fo ma fai ya wala le sa o ala win ka nga ka wa fa inga ka ko fo ing eu que me nga ka ia ku ida ku ala silsila mai ia ola unga lo fa tai lau sunga fa fega inga fa to tua po fa sa wa fea ole te fa te fa fonga mo fa long fo itulanga ole ai o fa silu te fia vatua
o le tu dia le fainga o le ngā ruenga i le wha mao ni walanga o tau o le o tau yo tau whaiva wha sa le vi. Ia, i le avenga fo i o le upua le tua e whai le wha mao ni ma le tūlanga. So o tanga la o ngā ruenga wha leo leo. Ai me se fo i o ngā ruenga wha leanga ngai le tūlanga. O le aso na wha tāua mo i la tau o lo i le malu le malo o le utatu tara no le former police officer ia le sunga le wha whiangangani. Ai e sau oe sila i se vaenga i tele o le pe tau la pe ai i le whainga leo wha maoni a ngai ringa ruenga i so tanga fo i mare upo le tuolo o taulangia Mātia lau whaftai mo le whafsiti whaftai fo i faʻasoa le sunga le i whaiwhiau ia po o le sunga le malu fo le malo sa awanga le maina le wha moe moe te loa e le hase se me ese ai so se walaunga pe wala wina fa ekalesia wala wina fa le malo ia ma wala wina fa le ainga fo ai me salta to tu no tu mata to wanga i fanua e pe ole manu lauti alna ole fa maonia yo wa e mondial sunga le li fa sometimes for ye ta tu manato ele se o sila mai lo mai la tamele fai ia lango tato o le atu no kerisiano e le tato te sila fia le ia o lo iai te peo tangata tulia lo ngaoi mai vai po ai tilo mai a le lo se tilo mai ia se ilo marka mo e saula ko ia ke o saula ko como que les ka mo fsira ko long tama fel ka mo foi mai ki kilo ku fa pe leses ki kilo ku sa leses au ki kilo ku runga ki kilo mai runga ia pe yo nai motunga a fa la tele finanga e monia o la u tilo mala u baba ai yo le u fa so fa u monia e o filo le porkiki langa wo fo le lotu ia o fo le lotu ia a tonu le porkiki ko inga fa pa le menge ia ai o le mana me mo o le mana o le tupe mana o tupe ale ndale fa mauni tangata lua mana o le pule mana o le pule ale ndale fa mauni tangata ai e tusa le ia vala unga fa malo fa le ainga fa le kalesia o le fa mauni o le mesiri tau e fu lon tau e le tau yo le fa mauni e fu le tau yo le fa mauni ia malenganga Faro mana ia tele le fa so ma fa popo sunga le fa fe ga por sira fifo o sunga fo fa fe nga o le fo ma i o le tuspa ia ya za wa fe sunga fo i le o le fo ma i le tamalo ia wa le fo tau sanga o pulea onga i le onga tuspa ia ale Ecclesia Assemblies of God i Aotearoa ia o kilani nei o le fesili lau sunga le fa fe nga malio na ua fetua i tutuila ma le running o latou foi faiga malo ia o matou ia o le matou te polo mamao pe o le tala le kirikiti na ona matou tutu atu mamao makau mai kau aku ngai a o le running a foi lele e se lo fia le skaili le fai mai kokongu ke le lopo senkoa po le pi e vatu i tangata faiga ruenga malo ia ma question foi lele up front mai fa pene ia la foi e ma faina live ma e ma faina tau sau noa mai e yeni ese senga o lau ma tau i le running o le faiga malo Amerika Samoa fatu susa mai si o tatou tunu ma le fele o me o ia o polu ma isa fa nga isa mo sif taila mo le fasilia siat e faia si ese senga o lau te talo i le atua ia maua fo i Samoa le tatou malo ia nisi fo i o tūlanga o lo sila mai ai i le Moatoga Amerika Samoa o Amerika Samoa ma la tau fono o le tele a mea tala noa i o mea e halua i luma le malo e le mafai ona e tilo atu se tulo wa fa pe bo ini mea tau mawhai tina ngai lo e le sento o la ele lei tina anai lo o la mana i al mele tala noa toi le si e tau mawhai e mimilo e se stulanga ai tilo fo i le matou sento ai tutuila ele
me o lo ngā lua ine sentoa me se le awhianga pestene sui pestene ma sentoa umol mauta se a whato ina me za ole ta ole o matu am whato ina ia la tō manatu me e halua i luma le malori ia pea na uwhai atu whaaftai a ui nei tangata i nei sentoa o tofi o se matou malo ia i le mana ia i le ia se me tau te vai atu e vesi mai o lo manui al whainga malo Amerika Samoa ala le fono whai tulafono ia i le whionga pestene ma sui pestene ma sentoa ia e mese fo i il faleo sui ia lo manuia fo lo manuia fo il faleo sui mana ia fo i la tau nai tau sila e le tau whamatalain e ani me fale tonu me halu i luma le malo se o me na le mana o mi te mi nei ali asiata ma le ia tau o me tonu ana pa o me ta tatu chalo i le tua ia alofa le tua e tatou de fiu langa leva ma tus ba ia le malo si le fita ia le nganga le tua manui ai me o malesi me ali is asiata tatou nei le se me lilo si la fanga le tua le ai se me lilo e pe ona tal no atu le una ni ele ise me lilo ile le mia na lusu ma tolo lo vai buna lusu ma fa lo vie vai jau le ma pe ma fai e sangata ona lafi me lilo o tele lo ai telo la se la mai le to da to me fa io le ise me lilo se lo fanga le tu e lo una ta vi si ata ma le ta do kala ma le via la tafe mai ia ile suinga ile tua mai le avea ma leo o tangata ile tulafono le wa ve ma leo mamoi ia sa yeso ma fau e ke uma e ke fai fe au pesa e ka ma fau pi manga ya le la kula kua ya ko me singa wa kua ya ke au senge koa i tulanga fa por kiki wa pe o le ending o le career le atangata o le malo pi e wa kua ya for example le au malo Samoa lo ya sa ave ma malo man io ave malo ya por kiki ao malo dai ale pe wo se mai le si awala le wa fili lo sunga wai ia faftai mo le fesilia siata e unia me ole le fo io te le manatu o te o ni le ngalwa ia pa te le lo pe ana fa me se ala o tangata e se la le tuari o de ia fa wa le o ni ngalwa ia ele fo so manatu e umala ngalwa e mo so tanu uri e ngalu e ali i mafai ve uri e wa al tele o taimi o ngalu e fo ile assembly mai se ia wa tele ana a o mo na to fa ve e fa so ta i mai na to ina o lai nu o la va no me ia te fa ia to da ita se le io so ta fi fa ve uri o le ma na ia ngalu e tu o le se o una ia pe o mena ai no o ta o le la o le to ia ile assembly le pe na ia fa tu o le va ngal full passport Pentecostal church ia uma nei pa wa nga pe o te talo le tua ia fa mai ai o se fa sino manga moa ia be ta ila wo uma nga luanga ia ai te ilo o ma wo te no e fa fi au ia di sat ia wala va yel na te me au nai mo tangata e sa lo a velo le o la mole tua salo io te usangani zo e wale o fitu sfolo ia tarsi e mo so valse folo ia te lo te me le o mai le tua o te ngalu e ai fa wa ila o tua e ala le ngalu ngale tua ali ia wala va ia te mi sa ta do o tua tangata mangalu pe no fa tu lo ngo mo te mi ngo ngalu e mo nganga o tangata le o ngalu e mo ni nganga wale tu mo no fina ia ole me ala le na le wa ia i wota ia o te vivia fo ia piano fetu ia le wa ai mai fo ia le tua ali le poto ia te fa inga piano fetu ene mana ole tua fai ma e se sila na ngaru nga fai le manos fai ole ma wala manos ima ia o te itala le fai fiau tate lo awala de malos ia lo ia tailo ai nei teu ia lo talo na le tua ali se ata va tai ole wa umbal ngaru nga falta ngata ia ayo o asolo le toilola ia alu lo ave uma moletu ia viele Bueno, entonces soy pasa se wa fea, o que soy foi le pe e foringa mai I la soy o lo ia vou te lo la usunga e te la terfiu fu. Pixela. Causanga os vegen kwai. Kai va se la o moiva.
Ai se lau no furu kausa. Ia le. Ai ole sunga se taimi au to ia ono ole ona ivaenga ole o fa fsidi mo sunga fa fenga malanga mai tutuila. Na lafo le ya se wa fe I se vaenga fa I tau te faʻasoa tau walunga. O ora pomoni pasta. E a maino e la esen mai le sunga I le fa fenga ya pasta sa wa fero ko sanga fa nga uma le. Esen mai fiku se furfa pe ona jokes mai fa fia. Ana voi la sira mai tanga ta vai lo ke fai ka wa ku re ko akele. O la pe ke I mai le fa I le va sira mai I le fa pe mai te fitu se furu ar sira la sira mai ka I tanga ta ya jor ma toa pe lima fiku o se maybe 60 or 62. Ia le. Ia ai fa dai le o le mau lo maros. Ele ngata I le sa mo I lo mai monga le fiafi. O le sunga fo fa fenga o yo se fai pisinisi. Ia e ia ile pisinisi le sunga fa fenga ma o te fia fai lo atu. Ua mauai I ma le tatou ua sponsor mai America sa mo. Ia I lunga le tatou wa o kalame o le Blue TV. Ia o le car rental. Ia tell us about this whamanguyanga le tua me se fo I ole au nanga o whamuni ai o e mare whanau. Tai. Ia siata pia na whai atu. O tātou tere loa wa uia o le mea lau te langona ma ua o au maritus pa ia. O le ale mea te mana o I tau sa o a idea tua. Ai aua le wha alo le tala le angai. Ai longa ia o a uia. Au te tau sa o a idea tua lo umana onga. Ia wai le ina o tupe na iai. Idea ini me tele na umaua. E pita ina o te talo idea tua. Ia. O la testimony moni ale fa yatu o fa fonga le tonu no de talo ile tua se ia o li tale le ia na mai no sonu ia wa vai le mo li taya mo no le tua mai na tu pe sele se fa ye me dem na o ia au mai ne tua ni mo tu pe fa ka rento fa ile fa le fanua nei te ufa peses ia wana ia foi temi o tau atu tanga tali tau atu foi lunga mo foi mai ol foi fe au na ai aisha o aisha na mo mai ia na matal no la mastasi mai se o sto ina le tua o lo te ta okay makal ngo aku sole tua sole wa ile vo sa u me ka fa mai o le fale o le inga kusa male fale o le official ko vanga la le ai ia le nga vai an ka vale nga on ka vale pala sai ai anga le ia marongo fang fa o sole se o ke o fo ngi ka nga kari ki nga nga vai me ia so ia wa lo vo ia ke mi ke e ma so salo vo i nga ka fa fiau ia nga makal ngo le mas o kama tu aolo nga ke mi mo va tu wa vai de mai tu ke lo ali ram on fa kusa na le ko inga fa mai ram vai wa e manga o lava le vale kasi lunga menga wa lava nga e ke o soro ma o ai ko lu vale lunga le ya sao o menga e o fa puma fo nga mai sko inga ko se ga u ke va ko tau ai me kere kala ko vanga e ke o soro lunga lua vale lunga o menga lava le vale kasi Ioi, o menga ni siacha nga lainga mawangi fa mangyanga se ka kalo ile ku sa ile ku lo mangonga. Ioi, makau dia vo ile la vo ia le si ka waso vo ile raponi nenga la ku la e ka uvi kangaka e vai mai su amai ka e vai mai e so lan me ke manga oi. E dei fa alo kala la ka waso. Raponi e fia ba ai o unei macha pawanga io kana sa o de ku sa o jaka io yang ai ne ai se me awangi pika ko le pipiri vo sai no mai de va bolonga vo le ko su fu ma le valu ka usanga la ka ko nga la ku yesu e fesi le ko e bolan me o le ma fa me le se e dei fa ya ku yesu ka mai po se se ve o le vai ma war kale ke fia malolo ia ia vi ele ole ngoala ole au te fia mana o fesilingia ia walanga ole ngol rental ia se ka umanga nga fai ia ole ngole ole rental po le business ir sunga le fa ngai God is my provider yes ia e ole ngo wa e tali tonu me mai le tu amen malo fa tai
e ke le va fisili mai la e ka o rental ke minge se uma le matou ia ona te avatu le lo tatou fa la wiloa pa yes mo o to u malava le fa fonga mai a America Hawaii New Zealand even Samoa Pacifica a ko fia malanga America Samoa ai o la prokalame le nei o prokalame te fie ai ka rental le tatou e uma avatu lunga le tatou fa la formal advertisements ia ma avatu i tatou details ia pat fa tai o le wa matai i ma le tatou fa inga paanga lausunga fa fia inga sa wa fia ia fa fitai fo ubalanga o lausunga na mua fa ai lo mai Amen. le nei ava no tau ma lo so tanga ia sa fa so tu sai fo yo le maftanga ma le sunga fa fia inga nei ia me se fo lona loto i le tautuaina i le ngata o whingalo le tua a o mo ngai na ia mawani fai ngā malo e fai ale a meo tonu ia ma fai a fai unga le lei mo le whialo whani ma le au i rumo o le manuia o tunu Maro fa aftai. E loa si ata o le me pisili ona. Ta wunga mala mai so tatou tunu. Ona e se kale si amala tu tulafono i la whainga ruenga. Ia. O lea wa mo mori sa atu alto o whaare sunga li fai whiau. Talu ai. Musia matou e kale sia. E le isi tulafono e. Ia vea lo e mwhai whiau e le mwhai na whai sau pisingisi. Ia ono tūlanga whai e. Langa tau hui nā aru whai whiau e ati na e. Lana whanau malonto o lua i se me tua i ai pe a. Ia pe o tūlanga nā tatu whaftai hui. Tai wa o i ai, wa o wasiasi i ai, wa o mori mawina fhoi. Ai, wa o mori mawina fhoi pisinisi o whai whiau. Wa tele whale sā i uport. Wa so swani i ai whai whiau i. Fausia ina o man tapo tasi nā mea. Ia e foli sila fia e. El tatou atunu. E le ngata la o le atina ino la ainga. Ai o le ngata foro la nai fo e kalesia. O la tufo ia mo vava i ai. Ia tele na fsoswani i ai pisinisi mana onga le kalesia ma me fa pena. Ia ma fuanga fo na o te sawe e le tele nta vale a te mo vai atu. O brand new anta vale fa ta o toina. Ia o mea mai le tu pe o fo sauno ia i ai. Ia mo mo le fo la fa malo. Fa tai fo tangata fo ia lo fo tangata. E o ele ngata la i fai au Pentecoso asiat a o mo mawina foi a usuia el fono fa le e faka asai i kanana fo a o le sunga le fai au nei e fa ta valea fa ngal tala vale le supply me o ka vale fo ina i fai au o tele ya mana o fai au ss i so se kalesia pe o taitane o mo mawina ai faftai wa ve foi le ma o mai sa vale me nefiafi le wo fa longo toi la fo sang ia pe o sponsor mo la ne o le ua sa wi America Samoa o no winga la e ta volana ma o masa pasene au i mena o pe o e mo wela sia ho ma o ma le ata ia ma ro faftai le tofa wa e fo ile sunga le fo fiau ma le nganga fa lo ma lo faftai ia ona o le mlatu fo i le tatou taimi a o se fia nga tele le loto o le ava noa e le lau maua ia pe ana fai atu o te whaalongo lo ua a wheo matu ele nei nei ge malanga mai whaafea ngainga mai la tu fo iu ia sui o le malo ia e nau wale loto ina ia mauna ia ava noa ia manatu fo ila nei vanga o le afia le i wha mai ale tatu ua whaatara noanga ia la fo atu ilo sunga i le whaafea ngainga ia sau noanga whai ufoi ia awa fo ila to tele la umai mo mai ia me fo se o kalesia o na yo walo o fa na fa le nganga matulanga uma ia mo wale nei ava no ma boli malo fanga ia mata ia yo o ele la to no fo morista usanga i nei no si ia la foto ona fa si fo dele so ngar fa fega nga ia sa wa fe fa tai ia tai ia tu se acha ia me se fo no fo mai o la fenga ia le taua ma fisa ia le fe fa tai mo nei ava no ia e molia tuaina ia lo faanga e molia tu lo faanga am tono e se la mai la usunga al taitai la usunga prestene mai America mal faltua ia molia tu lo faanga ngate lea o sia o kale si pele ile o nganga ia fono ia famunuia le tua le to mafu e tatou fei hai
ia le ngata lea ia o a inga uma o lo mai mo mai lungo nei a pokalama ia mo moli atu o lo faanga ia te o tau fai le tu se sta tu fi lo i fi ai foi ia le ngata lea ia moli atu la fafte chele ia a o ia i tonu ni usila nei faftai lava i le songa le fafenga inga nei ia ai mai se le faltua ma le kalesia ia ona o le ngata o avanoa tula ia i tua le pulela ia a o le nganga faftai ona meu saunia ia o mato ia i nei maltina ma le fine le ngata lea ia ana fatu i si wangla le toina ia api ma le faltua ma le kalesia ia nei maua sai tele na tatou whengai ai ia fatu tumu le atua me utou whanga ngau ia le ngata leo mea uman tatou wo iai le anga le leima le alalofa ia whaamanuia le atua na iu nises foi ma o nevius o masalo mata mai taupo ia le anga na mato wasia fo ia alofa tele atu ia te o tau ia a maisia na iu uso i nei o kilani nei malato whanau ia olo ia si uso matua ia sfai mal whanau mal to lua ia maisia se uso amika mal to lua mal whanau ia moli atu o lo whaanga i nei tu la le aso stemi tatou feilo ia e fo ia le vi inga i le tua mamnu ia voice tarva jo isi amato pulenga o lo tapo i mai ia stemi tatou feilo ai ia fo ia le vi inga i le tua ia o le tala na siata lo fatele lava mo o lua ma le ia taua ma le steino hana ma le pule ia e maise le protusan le fiafi ia whaamanuia le tua a toi teimo la tua le tatou maftanga ia nga ia tu ia pui ia le tua e wala ia tele se vi inga le tua o nei sufa aftai ia ma lo faftai le la fotu le sunga ia pasta sawa fe taurunga mai ia le lua le mo ni ia lo faanga na yo walo se walo ia titaia lauti fa le lua la fa mai asiata say hi to my dad from all of us his kids in American Samoa na mai mo mai le taimi ia mani se le fa now ia so ngal fa fenga pasta sawa fe taurunga mai sa noanga tatu tau mavai ai alo faftai ia ai le fa mai aina ma taimi lungo lau por kalame asiata ia ia uma suyo le fe au nei mo moli atu le nganga faftai e lau to fa fo ia po le pule po kalame a mese o le lau afono ma le malo le ofisa nei ia mes fo yo le va luai o le fenga tu Tasi Samoa fionga ia le ataua faftai mo le avanoa le fe au nei e ui wasi asi mai ia lea ua tau nua na moi mitinga e fia o mai le mea o la po le saunga ta kau de fe kau la kuspa ia nga o la anga Tautai A'e ia le wa ta masalo le sila le o me alo fo lo ngasfanga o le wo o mai ngai ia mo li tele le nga fa tai le se manatu si il fala o somo mo tu lu ngol maunga ia le la wa ta wa ne ai fo ile fa to fala inga lau talainga po lau to fa ia mo isa no o na nei moli hat fo ia no faanga i se manto community o le West Auckland asiata sunga ia di fai au ia soalo ia le ngata idea o le sunga tunga mala ia wa atau fau fo isa manto ai nga le lapito tato watu no io e o la vole melo ia le malos ia silia tu lo le malos ia manro ia pero na ia fia matu fo nei fa mai senga siata ia sia usui fa au fa ilangi fo tu nga sia na fio mo swafa le malu ia fa ma fa na le tua ia so tatu ainga ia me se lava fa nau ia malanga nga fa so to do me se fa nau ia si yo tau nu watu mo molia to lo fa nga ia me se tatu ainga i West Auckland malanga nga fa lo fa mo via fo le tua ono de por kalame ono swafa isu fa tai alo faftai ia olo mo be fo ilo faanga le sunga ya Sydney officer sile ia ma le tau port ato lava lo mo mero faanga ia i lau sunga wa si sila kele or por kala merge ko mu America Samoa ma mangua ia me se fo yor ma lo tele ma hawa ia ma le to tel mo le to lo faanga fo ia a fe atu sama tu tala le tau ma vai os fa manu yanga lo sunga ai se fo ile o mai sunga fa fenga bo le vano o mo miti mo fa tale ato se aso se taimi o mai le sunga fa fenga lenga manguia ai lo lot manuia i fo i lo tole tulu i lau fa malo si au malo le malo e le fa pe fa i tu fa pito manuia tas e mo so sesia
e o ngā ruenga wa o ngā ruenga fa leo leo le tino ia o fata pendanga fo i o ngā ruenga fa leo ma moi fa lenga e fa ia lava i fa maoni fa mnu le tua na ke aso to te mi fo i no pia i le tunu ia so ani le tua le malulu ia mo fo i le malosi e to te liwe mal fretua nisi fo le fa na ia wale no fa lo mal pa le kalesia fa muri mai to e momolia tu mal fa afte e tu sai ia o le talia lo ia o le nei tautua ma le nei o nanga le Blue TV ia e mawhai ai o na whaasara lawina ia le pisinisi fo ufa manui ai God is my provider. I like that name. Ia o le auto tuli matai pea i taurumanga ia le tātou whaalau i loa mo tātou uma o le amalanga i Amerika Samoa longo winga o le kako ride lea rental lea e sale ai kala e sale ai o you ai a e ta ua ele tau te iai e mauar pa ua pas ia vai la ia ala tatou o marolonga ma tu o fa to fa tu sunga fa fa ia to marolonga foi mai ia fa fa lo ile at to program ai ia ile hello ia Talo for lover, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today
and receive a special discount when you mention Hana, Asiata or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it, she like how I kill it. She like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it, she like how I kill it. She like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive, it means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo falava and welcome. O le Aus Pacific Funeral na faʻavaeina le tasi le afe iwa se lau iufa Sydney, faamauina o le uluaʻi auaunaga o le falemaliu o Samoa ma le Pasifika ua faavaeina i Australia. O lea ma umia saʻoloto e tama fanau lava Samoa. Ua silia ma le 12,000 o lana tautua faamāmaʻavenga mo tatou tagata. Ua tele le agava'a i le faafoaina o le auaunaga, ma ua matua foʻi le iloa i le tautua. Mātou te mafai lava o na mātou malanga atu I maota malao ai so se taimi e whaatala-noaina ma tā upu uma I tā pena I aile whai ngā malanga, mō le ua wala au I aile atua. E ave se aile atua tu vale ma le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tautua I le luas fulfai tūla I le fitu aso le vaiaso, mātou te ngalulua e tūsam whina ngalo mana onga o ainga, ai le o so mātou manao. Mo le fia malamalama atili o na sila mwhai tau malamalama le I le mātou tūlau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu wha valu tolu. O le mātou telefoni fia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia, lo fale maliu e le moe, ai tautua ina o e le alofa ma le whaamāmaʻavenga. Toi te liu mai po club me malo loka basari de vanga le fiafi no mai ale fa tala ndoanga ya ma sunga fa fenga malanga mai America Samoa me se for fa fenga malanga mai West Auckland ya sunga ya mali fe ai mali to inale ya to wa se la po se getlo se la po se get ko fe lo fo ya me se for ka ko mafkanga ma
mai fa fe ngai ya ma ngai fu li fa ka va li ma ngai ri ngol fa ka va God is my provider. rental cars Sau wai le ngoa ole farka avale. Ka ukingo mai ia vai le mana yo manuio ono nei ona po. Onga ua fefiloi mai vai nga kangaka onga o sikairi ale au le fa maongi kulo. Na te ia ile ua nini atu i fua ma ai o manuia la le tua. Pe an kakarangoi ka por kala me o manuia le tua e alu iluma ma alu iluma. Ya vai fa solo fia le sunga fa fia ngai. Mai foi nga fa fia. Le sunga foi fa fia ngai ya sawa fia. Oh yo. Vai akula le man na yo ta vale le to si la mai ya. Keep an eye on le tatou fa la wi lo pe do fa yatu. Ya le ua mai ale tatou talanoanga ya ua mai le approval le sunga fa fia ngai. Ya ai se ita pena le tatou advertisement fa to official lai le le watu lunga. Ke fu uma grofo ingi e va vea mai ka ko le ma faiana e so tai mai. Ai la pasi ai o ile pulenga il fa tu fo i mal no fa alo America Samoa. Ya na referrals fo yo le mo ila to we fio atu. Ya wa le fa to no le o nanga le to. Ma ngai ese ma ngai o gai fai fea wa fea alfangi mo mai fa kasi wa ko ba ia fa fenga le asa wa fea ko mo kua de kingo limongi nela mo ia wa ko e wa wa ko fusia limongi ya e ka wa va langa fa pere mo wa lungu yo wa ko fusia ka le limongi kai pe fa la fusia ngia fusia o ke se pe ko fusia limongi Wale fia masawafia. Sa e uma ro do ko papa ki wana ko mama ya ma se la mo le au foi la. Ai te lo ma we pe ana fa pi di fa tu salia le nga. Pe ana fa pe mi o ka ka ma. Fa salia ile sunga le fe au. Ya langa le wingo la tala vai ma pauranga me o fa ko te lo. Fa te le ta o ka kwa le u ka kwa fa ka sikanga. E eu fa pe mo tanga tape ia o li mongi nga ipuki mai ma sa o le ya ai mo bodi fa ma no ma fa tete ya ona o le ava no fon tato mo wa masunga fa fia ngai nga me se la va fa fa au malanga mai America Samoa o le ata fa solo ina ita mata upu ona o le tato temi ma ngai le ia taua mata upu mo fa fitai wa talia e le tato ina o ta mama tua ia fili vai ia le tua lalo le tapur kala miri e tau ia ma se manga yo lau kala so le kuso lau kala nga le wa liu loku mai ka ngaka ka fe pe nga fa sau ka le sia vai so le ela eso foi le yo fa kon manga yo o ke fa maro ya wa manga yo lau kala le fa iskamo o Jack Leipen yes Jack Leipen pe yo le kala nga le lau mo ya le fo manga yo fo o se o tonga lea to fa fonga tasia wala nga ye la to ele maua adoa le fa talonga mana ya le ale fionga le to anga kota ia po mau ia malita ma ia fili vai le la o tu sina vaenga le to usi mai ia la fa fonga ele nei va ngole fi ona o le ma article mo morena ma le telo isi vaenga tele tatou news o leva ko fesa fil bokala me leva ngole ala tatou amata to usi mai la fa fonga sa avatu le ma fautuanga ya me se foi ta wala tu ngol bokala me morita ma ia fili vai ona o le tu langa o lana su sorry o lana moli mau e lango lango ai le su ale leua ma ele se o langona a lau sunga po te mama tua fili vai ele se o langona o lai kua le ta pipi o le langona sa o ana o musu ye o le nganga o le tua o lai kua nga fa ai ai fo yo o fofonga le na e tautino ai lu fa talno na fa ai yo mata tu lo fofonga na wela tu lisi yaso o lai ai le mongio si mai ele ai se me le ai le kanga kai le fa ai ai mata moli mau fo ia le nga si o fo o fa masingonga o manga pepelo fo mai nga fa la fiel fast ai pu e mai o ren karango mai mongi le yo e fai moli mau mai so se mea e fai e ia tu e fa ai ia o fofonga o pine fa mauia o lo la lafi mai ai tu io ai foi se vai nga ta o la e si le fia le nei fia o fa fonga mai foi ta mai a fil vai e le o fa maongi fo ile le ua lo lua va
e tau mamā ma tau tinu. O le la ango fufua whaaleanga i malowingoa. Walanga e le pomoni. E umaenga, e le manuia le tūlanga o lana tau mafai. Ai ole ai lai lava malou suafa. I le vā ma le pāki o oe o le si sui whaavai o le pāki. Ioi. Ai eise mea ma te whaafetai ai. Fo i le tuare vi inga wa e talia sina fautuanga na au watu. O el tama. Usi mai lau whafonga sa mua mo utou na lei. Mau ar whaatalanoanga lea. Le lato e watu si vaenga. O le whaatalanoanga ma le malu. Mau. Hunt. Ia. I le nei vanga o le fiafi. Ia o ngā fuka whaso le whafonga mai e le uso ia kuia. Ia pise i la wana i fo inga tenga kupu soi fua fo i. Te i mea fo i lenga ra moria ia o kuia i le kulafono. Ia. Ia. E kusa fo i la ulai lenga whai maka ue fo i le fionga ka matwhani. Ia. Nga whai la usala i makungu. Nga whai la usala e se furu wafe ma le wha i e kini. Ia nga i fofo le makungu ia kuia. Ia. O au foi pipi vai. Ia nga fa ke a foi au ku ia vai e o ko vai mel. O e ave o kula fongo fa. Pese io i la vala no le mbalie i la vai i le uso ia ku ia. Ia. Ma ka yo ngo fiti o ke alu ke mori mau ia le lewa. Na te ka i nga wa o fa longo aku le fa soa mai e kauka ia e foi maka o ile ungo. Ia e ka ua lava sisua fai kau whapea asiaka ngā au whalongo iai. Ia. O le ika tirisiango ia auangi ngoko le la o ika. Ia pese ila le mea ngā ua koe mawhau loloko ia. O le upumbongi lava ngā ua umatoka lampe. Ngā ramban kaya o ngei. Ngā ubidi ia le leua. Ngā ubidi la whaivo la whafonga maniwhakalenga ia le leua. Ngā usilisa o ia le leua wakule leua. Ok, la longa lava o le ele tia pipi kua le kangina o ngā whai. Ia e whai matikari a le leua le ai. Ele ai ele tia pipi. Ia wape mailo le leua. Asia whiri vai wa e mga koe le kua le tia pipi. Ile maka upulea. Ia. Ia ngau whaisa o ia le leua o whakule leua. O le upumbong ia wa ielu masarasalo le kua le tsapipi me mwongua. O le mori mauai i el makaise wa i le o sio e di kapu mkau. A ele se fe awar nga makai wa e se longa i kumalo i mer kapu kumalo. Moni. I le malonga lua le leua. O lenga uwa ai laso lenga uwa waku ai o. Nga uwa ai ia li mongi ia leana i pule li mongi ai as. O mera nga leo ke masalo salo ai. Pei au le kua le tsa pipi. A whaile le ua le kua le tsa pipi ka kumuka upungi. O le a koe whau i kua lo ka wala au lo le maka upu. Le a koe whau i ese lungo. Lenga o ke le. O ke le lango inga le tsa pipi. Ia. A whapea o lei kua le tsa pipi mea maka upungi. Mera lelo ke fisira koi. O au lea ma leo ke masalo salo. Pei a lei kua le tsa pipi le lo ua ka kumuka upu. Ia a whai mai lakalar ko inga ia kia. Mai ia vai o e fiti. E le o ye le tsa pipi kua. A whapea ke mga kuai. Ia nga whai le kangaka nga siringia oe. Ka uye leo ke fonge vidi mai katisa o kumiai. Ia pese ila o le mafua angar ngā le manu. Ia. Ia wa kupu ese na bonga. Wa oso fo ile lo fo e koinga. Ia kuia. O ngai ka ua ia kia urusoa fai kawore a le kaleinga ia asiaka. Malanga whasoa. Ia. E ule le whape mai o le ika kerisiango ia awangi ngoko le la ia le lama ki ngā whiriwai. Pese ila meanga o au foio ke mamra mai le li marfingi ngalo le kua ia pese i ui e le a kua ia aku le li o sasu si kaukai. Maria lava. Ai pese i o ave foio le whaungulungo polkalame le ar kaukai ia e markua lalo ia ongo lewa me i mai kuia il kapu vai nga whai e fast.
ia ma o le fuwa ia lu longonga a fa pe lava le manu e o akua le so ko va ia so le vala o le maka utunge moni lava o le lava la nga makala ngomre kalenga ia le mga umbia e o misi o ma face to face se yo fisili ngia ia longa fa mau apa pe o le ia le fasti ua I le kamile the HRPP I lango lango ioi o le HRPP o kele lango inga la ia o kele fia mori maura lang makau langa ya wa ia va la ia le HRPP ai me se foi su ia le HRPP o que foi lango inga le HRPP kai minga yo ngaula uma we fa vai mai la voi kuspaia por kala kuspaia iava kan ka umba il pule ali umba nga le filinga ma foi nga palo kale kungu ia o le wa kofi le kua ma le filinga ana le palo ka sambo au o le faste kule mai la koke fa ko kaya sa fula o le kungu mai o le pule foi le ali la ila uramba ya o le mafua anga ngaya na yongo umanga kulava le maru kaukala lava malfalo alolanga le fonga ia le kungu ali a mo fo yo le mal fasungo o au male folas kaukala lava male ava malfa keki o ai ka ua le si la fonga asia kai la fa ngolongo la ngola por kalambele I kai bi uma aso uma ke fa kai por kalambele o le ke ngo foi Samoa o ke lo mamla me ke lo me ia kupu Samoa manie o ma fo anga nga le ngo ma por kalamale ngumela kasi la vai o le ana balo uma kiwa ka mo fai la fa kausa sa ka te fai o te o ke le misi por kalambe ia wa nga fo ila fa so mai asia ka male fio nga ia le ia ka wo ia wo ko ngoingi mga ku le leima wa le pumbong ia ma ko fa nga palo sa fa ka la ngoi le ma ko ia sa ka lo ya ko le fo lo sa dia e ka pua ia ma ko wo lango ku ya o le ka ko nga lang ka o ko a fa pe de ai se si suia wala ngai le ia e fa usanga I finga ngong sokia mali a fa le ai se si suia lu ngau kuia ma dia le yo ko le fo ka pua ai wala ba ai o di lo kuia ma o kupel ma lo ko foi se finga palo mali ia e pe ka yang ia o ngole ia tau ma o winga yo ma lo fa kim kalas moni ia ngalo ko le fo le ma dia du pe ia sa maku kakalo na vai a fai ko le fo ele ai se suia no kuia mai modie le kapua o le mafua angala ngala inga sio ko le fo palo inga ua ma ua o le sio e modiu le ua ai anga fa pe ele modiu le ua palo o lo pumbong ia le fo ele sio fo ko le fo ia e o lo sa fa pai e mo mori rialo ia lo kuia ele ai se palo pasa faka foia o ngole nganga lava se fe kupela ku ngimba pa ia pese I le madu ka ikale fa makalanga male nganga pula bai falo le fa maru mo foi fa mo ava pe foi ia o tonga le na se vai ngol sau noanga le tama ia filivai e tu sai o le langona sa mau e lungo le tapor kala mele ia tau kai lava ia filivai e kusa foi moronga foi loko malama ai me se fam karanga kala ole mangingo ia ko ale tau me ka o mon mau e sila o ele ia tau when you are telling the truth you don't need to change anything ele ngalo fo ia oi ole ai se vai nga piko I ka o pero fetu ole ua
open mai le loto wa tatala mai le loto le tama. Ma ka mai a Samoa le mea sa ki ngai. He has a point. Ke le ia are ke le kulo ka ko I mea sa sao. Fa sala I marengu se furu afi. Fa ke ai ma vai e. Ko ave le kula fongo. Kele mea ngoi. Kele mea nga savali e ko inga. Kuso le kare nga kauro kuoro lo urua. Kuso koe ngā mea nga kuso le ka. Pea mele kusa mare paka o kare nga kaya ora o ka mui. Ele winga o ta fai atu. E ren ka mai kupe mea. Se furu afe. Koe fa ke a marengu. Koe ave le kula fongo. Ai mana tua mai. O lunga lava o fe ese inga e ui pe ye fa alo to I fale. Ai ia lo tel tununga. O na sa lanu falea mai umai por kiki meia. Sa o le. A o taimi foi na. Oi ole fionga le tamal fale le HRPP. Ai tu mauare. Ia te ulaia. Makua fa afekaia I le fa ma ite atu o le tatou tu o lalo. Lea foi la ua au mai ai matatala mai ai. Le fina ngalo le tamali. So le kaku kari inga. O le winga o le whamatalanga, yes, whaafekai ua whaamangalo. Le o mangingo mai a, ma ua o whaamangalo I fo I marewhionga I atu ia. Malanga whaamanguianga ngā vea. Malanga whaamanguianga. I whaaiongoranga saungaka. Ai o le isi vaenga, lea o le a whaakari walanga e le se lou masalo, le masalo salo maulangonga, ma e leo se masalo salonga lava. E matua te le lava, le kami kua o le HRPP. Ai se a, sa o le leila mau e lua mau angoa yanga e au maia fili va ai lela ko e fa mana tu atu e lua mau angoa wala nga la nga fa maia fio nga le tua e mau salime le mau ko lua por ko nga ua mau le lua o ai le lua le nga e sa mua o le ale me o mori mau I fosi o eli e le o safaka se safaka HRPP au riuri e le ka mo e ku ko kasi si o eli ngā alu le HRPP, ngā sila I Samoa, o lea le whaapapa mai mea wha le kongo kule e pale mai le HRPP. Lua vaenga ngā e kaukinga e ngā e saungoa iai. E te aluatu ai whaava ai o mata hau fofonga I le tua. O lai ai o ia limongi. Wala vā ngā lua ngā whiri vā ai au e whaafonga mai le whiawhiringa I rei e leo whaako se siku. Wala vā le lua nga e whai mapinge whaamau. O ngai ka me milo ikua e le kau kara sa o ku fo ia le leua kuno le lua va fa le wo ai sea pa ware ngau ka inga ia fa nga o itulau ia fa nga ko moli mau e fa ale ngai ngai le ka mo fa nga seis pa wanga a uma engeila e kaulanga ka le kau fa oli si o edi a ka akari mongi o so kuila epa la file le wo ai whaasasanga kua le ainga o le fast, e whaasasanga kua e ngā fia makapua I au whaiva, e whaasasanga kui lau mori mau. O le alofa mongi a le avaku, wai le kua lalo, e whaafikai vi ia le li. Vi ia le tua, whaafikai kele, ua kupungi punga oa le lei. Ia ua totongo fo I malama o aso fau. Whaafikai a urkama, whaima vi inga o le tua rea kau. Whaafikai kele. O tele la mea tau, a o vaenga uma ia na utala ma fofola e le tama ia whiriwa ai, ngā maafua inga ki ngā longa loko. O kā koude kau ke le lalo langi, kau ke leo I le langi. E ki ngā maonga o ngā fwoi koe ngā kūlanga, ia o te lofo. La fo o ta oto, o nofo fale sa tuia ma alfina ngalo, o le fionga ia tuia, pursunga tuia. E o te iloa, se kaimi, wa he le wha pe pongi sa hai pia. Le ua au mai fa manguianga fa lau I tele le tama ia filva ai wa avelanga fa mangalo ia ki ro fo se kaimi langa o le ala le mafuali I fa masinonga I te fo wa fai nei mea ma fa pe mai o ia langa la wa wala ia au te loa e sama se time ia e toe ma wai se feilo inga le le tamali nei ia ma fa au wai le tatou wa ngā ruenga o lo fai pea o le femanga ai whaaftei foi credit I le sunga ia mau alanga lena oto mai lava e mau ana nafi. Ia le ua mana ia ua mau lava no e whai ele la whaatatanonga. Ia tātou a ngā ile ilunga. Ia I le tūlanga ua ta oto mai tātou tāru si ia. Ia anga o le whaamsinonga ma tūlanga o le ai tāpua ia foi whaiva. Ai whaaftei. Wa amatona ngā lue le nganga o le tua. Ia I le tamaya whiriwai.
O le isi vaenga la tatou whaasolo langa e le si tangata whaasala lau lea wa afia mai I. But before that, le ataua, breaking news. Yeah. O lele ua maua mai le sainga lele. Yeah, le sainga la lea nga o so mai ngei fai mai o ia o re kama fai pisi ngisi. Oh yeah, nga. O ia ngai umai langa lau papa ka ko producer po ista ta fa pena. Sei kongi mai lunga mai le tele o atol to tele le sia so le leo. Ya, so wa va yakupe o maua le tatu wa producer. Ya. Kana. Ya, le atana wa avatu kana. Les. Ia le atana na avatu na usa o mai lana lau papa sa o mai I ofisa o leo. Ah. Koi fo le lunga. O le la o to sila mai. O kuala nge yo kala kanga kai nga o mai fa lafi mai le kama I Vietnam le po le Thailand. Ia lele o ku mai male lau papa. Yeah. A tangata le fa mai o le ona sa o le o le una le rent. O ia nga le nga sa ka vale fa mo ia nga le una le. Ya vai le mo mo si umu ku fi opa. Vai ngo kama. Ia. E mai Thailand ai mo si umu. Ia langa o fio anga ngei. E le fa le wingo la utara le atu. Le la le anga I fua mangu u ya kulo wa sa so mo mai nga. Tailo tele nei au kele lo po iso na so tanga wa fia mai ile fio ngo si umu ma tu nga ngo fo se kenge. Ya si vanga la sto nga tu langa fa pena. Ya la ka vale ko I fua mai manu ya mai tu malo. Ya ala manga ya langa Thailand le wai le fuse me la mai fua mai USA. Ya wa pe passport USA passport America le ngai yo. Au le winga la fa matalanga. Le wa pu ene ye leo le vaenga le ana le la. Ya. Le tulang o le aisa. Ai mana tua o le kawhia le wak palo lai kua re sianga kama ia. Ale wari kongwa ia le raninga. Ia lea. Le una le rental. Ya, le una le. Mana tua mai e uma nga kawhia ia nga kama ia mai malai vare. Ai oso mai sainga lea. Fai mai langa live. Ia au ka whauka avale ma fai mai. O ia kongu le una. Ia wai vaila o e mei fai le una. So le ke vai ko ifa mariska kale Filipingo lo ke vai ko ile ka so mai ri o le singa sa o Filipingo Roro Ortiz Rodel ia wa aka we Filipingo e Rodel Rodel Ortiz to fui opa en Philippines e fo la ke wa ga ka ma fo langa e si ka fo ia ranga le lo mo ma ko le fo e si Filipingo le nga mo fo yo Vietnamese ia le si le ku mai I se vai ai oia Ruel, ia wala wa ko so pronouncing ai o ngore o ia fa Filipingo. E fa lo ari ngai ka mo Ruel Casiles. No ko va ai la e ka le. O mai fainge me vale ko sa. Vai tai tu fui opa and the Philippines. Oh my god boy. Ya. O le fa ilo atu le na. Ya. O la ua I lima nei o leo. Ya, mo sina taimi wau te roe, tu foi to tala tu. Ko la le mo. Yo. Ko kasi la le mo. Ya, le la su ele le la Matthew Na Jen Yu Ying. Yu Ying. Ele mo la le o sauda ko le. Ya, Matthew Na Jen Yu Ying. O fe le ngu. O le Vietnamese la le. Ya, nga. Le la su ele e la mele la fiere le o ai foi. O nan Jen Yun Jen. Old boy si pa mo. Le maka ukia ia le fu ko ka. So le ai ska ka le ko vai ko yangi. O le ka u fa ru fa ko ru mengi o ro papa ri le akau. Ele si mai dai le no vai to fo ia de pe au tau mas. Ele por masinga, ele por ru e masinga ka ru inga u mai fo le lau papa. Ala fo ko u ma. Ala fo ko u me le lau papa fo ko mo ri fa ru fa ko ru. O tau te li lo ala po le ale tu inga me le la tu puni. Ya. O nai breaking news lana. Ya wa mafuona avatu na ole ator senga lava lea. O no le mafuanga. O le tele o tangata no mai ki fengi senga lea ina ua sau lu mai. E ska mai ki le o ka mai le o ko lo ko le anga lava male ia ua ngila. Ele wo umale lau papa. Ia vai ringi ka mai ki. Si mai ngai lunga le ko. Fio la si ki. Berlinda Afoa
Katina le o ka fiola. O Samoa. Lua se fulu moa fou la lovaia. Oka. Kinga town e. Ka fiola wa tatou vai. Ya. Kui foi au ka fa kornga au laiki. Ioi. Ai o le na atou fia maua nai lunga o le pecha a leo. Ya. Tau te vai uma iai. Ia i le tūlanga o i la tōna. Ai, toi fo i mai la, lea ngai ei le isi fai por kalame, lea fo ua tā ua mai marona suafa. Ia. Lea fo i e moli mau le keisi le nei. Ai e le sikala e le ngofo i kua i sāwhaka. E ngofo i vai sala, ma whale a rupo. Ma kai mai ei, ai le ofo i sa vai, ngofo a yapia. A o le fai ngā ruenga i tutonu o le ofisa o fai ngā balota. Yeah. Kamala ngai le wala lafi le foi la o mangu mai runga le atau. O lima vai pule. E so ngaka. Au avaku. Oh ya, ma o mo so ngaka. Si o eli mai ki vi kasi lima vai pule wa foi ora wori ia le sai o. Ola uri ia sa fa ngau TV1, TV3. I think mo le Radio Polynesia foi sa fa ngau. Ola kuskala, ola kusko kanga la kuskala. Ana tu foi la. O au fai sia o foi le uso lea. Tu lo wa fai sia o foi ia lima ia alanga la le wa su el proclam. Ia le ma tua HRPP le anga. Si la mai ona ia na komeni ma me fa pele a vilunga. Ia tu te si la mai ai. Fa manu ia tele atu. Ia alo fa tu papastui ma le ainga HRPP vai. Ia ma lo fa so papastui sa o le faʻasoa. Mai tanga tala. Pe man kau kamo el palo ke lu fu kasi. Anga ili me anga kau fale kongo la ngar. Ya. O te lolo e ma fu anga na la ina le ma faina mana tuana sa unia le tamo e. Wai matai pe ia matai tu lo so fa malo po so fa pena tu lo le fe anga vai sala. Na lula tau tamo e mail palo talua fe lu tasi. Ya ai pe ta ila lo fa malo le tapipi pe ta ye. Ulima keke. Io, wa ere mena tu poita. Ya, ole ke lo mele siringa leanga la uva ai. Ole fainga luenga le official commissioner fai paloka. A olanga mori mau. Ole a fia le officer. Ai mana tua mai. Ele o ia se turou. Ele fa pea ia ta ilo ia walanga ai vai nei le tamiro sanga le tangata. Ngai o le kiwi kasi. Sau le Radio Polynesian ni na walanga taimi o sko ingo kao la ia il TV i wal taimi nei lo fa tau le se korima TV3. Ia ma se ma le au ka ready le wa il TV3 le taimi nei. Ia ona li fole ia ina. Ia nga ke ia le ia pe ia mede ke kausa ngoi nga kupu. Ia nga ke ia la ia wa kifa kwa ka fe kwa lo fiso fa nga palo taru bi ko tal. Fa fe kai wa dia engai mea. Wa o tu ai nga tangata nei ia lua ia re ngofo o ke ia wa se ai mar fa nga malo ave ise kofi fa sui komisinga pe komisinga o fa nga paroka. O kamala ia fa le nga me ko kongu. Le fa le nga me. Eyo. Ai fa fe tai ia isiana o sole wo so ai mana tua e falling mai o sana fa tala noanga. Ma sona fina ngano na fa alia. Le wa apo mai lunga ile mori mau si o eli. E fai ma reference ai de fa ngore mori mau lea. Ise fa tala noanga ale ula lea por suile. Na fa alia iso na fina ngano e falling mai ele ka kaunga ku far ku pele kai mire o fa nga paroka. Fa por kiki nga ko nga kala. Ele ko fa nga me. Ai mana tua mai. E te tau foi la ile fionga ile komisinga. Tu loua. Awalanga o le lawa sa ki ai le ngoa ka ule leia o ofisa. O le ofisa o fainga palota. Ona o manatu fa alia. Fa mata o awea la le komisinga o fainga paroka. Ai o se fa ko fa la inga foi lea. Ale komisinga ma le ofisa o fainga paroka. Le o saure ile fa ali. Kaungkuli. Wa foi ali anga keli inga ka pule fai mori mau ka nga de e ka kaung kala mo komisinga foi nga palok langa alu lunga kiwi malanga fa kan nga fai lunga kiwi nga alu lunga ol makanga lunga fai nga palok a langa fianga la le mori mau
ele ia fai ele ia afia ngo fa pe fole ngo fo fale ba au ko sa fai le ai o le lunga e kalangoa mka upu ka upaloka le nga ling ba fu nga afia keisle a fai la wo fungange wo manga o e fungange e fai mamori mau olanga membo mua ka fai o le fesili il komsinga finga paloka pese me kaulanga mele fai wa a fesili ele mpanka dia ngale ele komsinga a faila ele fesidi wa kaun kuli e ka wa ele komsinga fenga pa ko kaun kuli lela kau avele mkanga luenga o fenga paloka e ki no nga mon maure ka fengi ala ngol tasira le vai ngale ofisiri ngia tonu tolo lunga le mention le na fai le ofisiri ngia pe o se fina ngalo le tangata lea is an expert opinion awalanga po se fina ngalo aya sona manatu fa ala waiteli o le mela le alu inga wala ngala finga mai le lo ia alva le ufina mai le lo ia le mafa pe mai lo fina ngalo o e te tau ona amana ia le kalar kankalea isana fa tala noanga ona o ia ore sui o official finga balo da le fina watu ia le tamaita ilo ia mero lo tu mo the definitions o le being an expert o le tangata wa ia na faʻailonga lono winga la aka ko wo me ka o le expert i tūlanga o whainga palota ma maenga whapenge ele ai ele o la vea inga i ele mele nga o komisinga o whainga palota komisinga le vea mei pi sui komisinga ia ma ila tau ua ia yo la tau faʻailonga i me tau tūlanga whapea ai wai ma whaianga i sau e ke whai ma spokesperson i tūlanga lau tele pe ia kulanga failoa le winga o le whamatalanga le la toi whaala wai tele e ma whainga o mainga i kanga ka fo i e le whainga ruenga i healthcare e o mai e promote e kui right nga le o mai ai e whaala wai kele o le ale aso e whai ai o kanga kai e kaunga au wai ai o le kaimi le e amaka ai e kaunga auangi e ai the basic informations ai le ma whainga saur kanga ka lea kusa pe ke representing a mai le o whainga ruenga le health ai le o ese doctor e le ma whainga e sau e kalangoa ma ai langa ke wa kui oe ma ai e ke le kalangoa whaaro loloko tūlanga le atu so le winga na that's an expert o le expert o kanga ka la ua iaironga ko mai whaapikoa a o inga ma ua ionga whailonga ar kamalea ma oso whaafua se i o onga o sea ya ma le melen kalangoa iai wanga ale mingiska ma le ngam le urum kanga longa whain kalangoa mei wa o melen kalangoa iai o langa ia opinion yes ele kauria la nga mea a lea ua no fo ma o ifo o te whaia doi walanga o le wo ma whanawhana si o edi si o ngai ia mea li ataua ma o te whaia tu pea lava pea e le ke i whai ngofie le o so mai a lima e sau e whaile mea lea they plan it i oe they planned this o ia o le so o upu se o ia o le fofonga ngare sau e whaleo nga o le sau e whaleo kusar kaka foi le pea o menge o so upu le ataua e sau e so upu ma atulang aka ko e ria se marka vale mangur fongo nguma o le a fongo ai nga kele karango i maka upu ye le sanga ele o ele faia i en kongo meia ngar kaka foi ngare sau ai papai mai meia ya e ro foi ai o fa solo me o fa karango ali atu e ngofo ale real master ya ai o mai ka mai e fonga inga mai bla 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 ai a o lo fesili lo loko ya la tua tu la no ai le e ko kusala ke SMI Market o si ele e ola o manga ku mal mele ka o le mai ola o opinion elingi expert opinion sa yes o le winga la le tu fai tu ai e ia lo tal tu nunga le atawa le peina le opinion lo fe ko o le vanga plan le o di ia le melia why le nga paua le o le awala e o le HRPP e ka mo fai e kinga ia la lo sui o fast o le fikangi si fam singonga nga deliberate ala le faingo fa karangwanga ngi ma deliberate le faingo officialia e ka mo fai inga ia maua se wa le vanga plan e ka mai le media paua le o le melia fa le plan ngi ko inga le malang fanga wa ki ka u maku tisa o kuila e pas children ma paua yo me e plani me leanga kilo lela na le ngo wo so I used to
o ke alofa inga yuso ngai. But how can you plan for evil and not for good? Never ngola ukala. Tuai. Ele ase se senga mana mere o ke sau o le wakuri mai o whakekainga. Wakuri mai o le beta drive. Asiata. Beta drive. Le au le health, beta drive health care. A pe mai ia asiata. Fa mole alu e fasala rauka ko kuinga. O kuinga lea o kuir fulu. Le ma. Ngal fasala o. Ngal fasala lawa. Ai o ke kuia ses. Ma au ke kalangoa I me o vai la au kui. Awa e fesili mai ngai la le atawa. Ia o fesili asiata. O aya me fa ia vai la au. O e kamo mai. Ia o whakorora, ia o le orange juice. E mix whakasi. Manai vanilla. O e kamo mai. O le mea langa, e le au waire poko hau lea. I am not an expert. Ko sa po ke sau e whai mafofonga mai o le beta drive doctors. Whakika inga po o le Pacifica Family Health po le South Seas. Ngā le pau are me aru iei la ukalangoa. Kalangoa ele mea le la whai i whakasinga lea ma mea. O ia ngā. Kusa o ia kongua ngā. I o whengi mea, i o whenga o soi ngāru se su e ngā wha. Lewe ngola, le i tato woi mea sa sa o langa. O lai whinga waku mero. O le, e mo o mia le expert opinion. From an expert. Alu lo le ila lo definition. What is an expert? Ia o le expert o kulanga kaut. Or kakam kua paking o lavalanga ia sila fia le mea lai whai. Afa pe o doctor ia ele lakule nurse failing ngalo nga doctor. E paking o lavalanga ia aki kira kulam ka pule walanga lewa e saol ka pule ngalanga mero. Le loia atuia. Ele ola uang ela ke le sela mama mama sela ofe au o kupele ku foi o le ku foi o sa fa. Hey, ale foi. Got a breaking news. Yeah. Ole ua maua mai le tatou so tanga fatu toina mai Samoa. Ua molia nei tu la pa eleo ile so nei. La ua molia leo nei la vai le fia finei. Ia u te lo se te leo se atoanga o le tustusi mai Samoa. Ai ua molia e leo ma le atu la ilu mo famsinonga le so lusu maldi mo masina nei. Ona tu sa yo na press conference. Le sa ia faia ile so no le va solente nei e vola na press conference sa fa le son te nei. Ia le la u fa mauni ayo na molianga e lima na molianga. Yeah, I just received that right now from a very good intel. So to le pa, yeah, e ko si sila mai. Ma le tuon va nga le faʻasoa le uta pena le afia fil nei. Le nga le ana molianga manga kala yang fai faasanga sunga la u le male to. Pa to le o mo mai ia le news just now. Ia ola o molia e leo. So molianga fouia. Yeah. On top mana tua mai le atoa. O leanga won nga koe won ele fionga ta mai tai famasino ia mata tua tanga loa e ese mai le kai milenga faile hearing aina mai ele la pata inga so ia e ke koe la lau fai ngi kala au koe fai skal lea la na to mai a lea tangia mai o le aso vai aso le na tene le aso no ia lea ua lea na ia na press conference na Lena matua I toe alu ai fo I matua fai lava me lava nei tasi. Ese mai la ila na press conference le sa fai na le la. Lono winga o nisi fo I nei o molianga. E ono fa au popo I lunga o molianga e lima. Mai la na fa tala noanga matustala o vai aso le na nei. Ya ole updates le na right now I tau tele I atu. Ole taia na nei po le stai mo le uli le ato ole sa fato au mato I foisi ana ma ele sa fai matusi tala le o oto atu I lunga nisi o vaenga o ana molianga ia o faasala lau faala wa tele ole aia ta pena e molia I le fionga le paremia le sunga le auli le mali toa ma o molianga nei ia o fia I fo me silia mar se fulu mona tupu ia ole oto atu e o fia I o molianga I whamai ua o whaataua whanua umale malo.
O le isi molianga fa mai ua whaapea mai ua o ngao ia tupe ma whaatau ai o whale I fafo. Ia. O le isi molianga e whaapea mai ua o nofo ma tofi lau whanau I se tūlanga parapala e whaafai ngaruenga I tutonu o le malo. O isi a molianga e toi au fiai le whaatau o whale I fafo I tupe le malo. O le isi a molianga whaasanga I le fionga le pāle mia e whaapea mai e molia I loa o le tangata na whasi o tia tu au. Ai whaasino I ale ala le sa nofo I o na utafa. O le isia na molianga e whapea mai e molia le pāle mia o se e winga se tangata e ingoa I a luaiva sa pu e se laata. Ia ma whapea mai o le tangata lea ua whaatonu e tuila e pa e nate tulou tangata valeina pe whasi o tia le pāle mia. Na au le mali e toa. Ia, ma le si molianga malia la lea ko maloa e whamai. O le aia molia le pāle mia, ona olona whao ngai na pea o le suafa la aulia le mali e toa. I lana no fua inga. Ai olo o taoto I le whamasinonga se talosanga apili. Whamasinonga whanuma suafa se talosanga apili. E le te tauai ona whao ngai na le suafa la aulia le mali e toa. Ia, o vaenga ia le ua oto atu. Lei atau, e whai mau ta faʻasoa. Ele nei vanga la fiafi. A o lela ua tau mai I le tatou so upu whaatuatuaina mai Samoa. Karosia e kusi mai se observer ia le newspaper tau whaitusi mai loa e o tauna leo whai newspaper. Ai whaafitai le tatou source whaatuatuaina. O la ua toe molia stoi ina le taimi le nei. E molianga I lima. Ia e whaupopo lava I molianga ia. Le molia I le sunga e le fionga le ripan mia li atou. Ia, ngā sa o makamaka langa press conference langa whai ngei. O whanau ko ka o ka oela whape umaru o lo official le whai anga mori anga ia ngā e sa o ngoe ngei a asiaka pe fiku e mori anga. Whako mai over se furua e ngō mai kaua anga mori anga pe ngā fiku. Ara ngō winga la ele o se lunga e whai se mori anga. O le lunga e kali le wala au mai a official le kaunga rwak. Lela e kupol mo ka upule. Na moli ai leo na neisto ina. Ia, pe atatu wore ngana so uma na toso e leo na nei. Ia, lea ua whamaonia na tue te tala ituana nei. Ia, lau peo lau titua, ia wailanga I dese kangaka e whaangofongofo I peo ma pe sola I se mea. O lea la sa loka I leo, ia tuila e pana le la. Ia, o lea la ua toe whaamaunia mai o lea ua peo li tua sto ina. Ia, ua fo I ma whaupopo isi morianga I lima. Ia, lono winga la a uma le lima lea, wa lima lea. Ele oanga lea la, sa ua lima lea. Wa lima wa vasolenke. Asono. Ia, o lea la o lea atu la inei I lea solufu lima. O le masina le noingo le vaso yon tua. O le atu la ia ilu mo le whaamisinonga, mo le whaupoponga. O te lalonga o le whaitutoa lea, ma le awala lea, e rua tua yama, rua I tanu malala le ataua. Walanga o te loe whaupopo isi mea o ana mea nei. Kau o ngā whaise o inga walanga, on makua le ai masa saulalo. Si alo fo I whapea fo le se I whaalo alo le. Il polo inga umunga waku ia keia. Ia riskai me kau mai a whamai o ia le fefe. Ia fo ile na e fo ile le peno fatu e manantu se fatu ala utala le ina ua ufa longo ia na sau noanga ngane la fa mafai le toi ina le upu le nei le ata ua fai mai o ngola e kau fa sam o lo manga ku fa porkiki fa mai e fa tanga I lalo o lona tofinga fa porkiki le fai o upu ia le palmia fa mai o anga na fonga fa porkiki o le winga la le ute fisiringia o lea ua whaasa mai e le whaamasingonga. A o lea sa ua mala ula uma whai tala nei. Ai whai mai lona fina ngalo. Onga o longa o langa counter wha porokiki. Ua tupu ai la se manaturi I atua. O le mawhau warko inga. E mawaru ngā kura porokiki I ror kura fongo. Ngā kongu la. Pe a tau whafonga le ianga sa uanga. Whai mai. O loke kalangoa wha porokiki. O mato faiva nei fa tangata porokiki o le malopo kai o le atunuu. E le ku ua ai la o mato. So meaning, o le fai mai whaamasingonga, don't do that. And he comes and he said, because I'm a politician, I can still do it. That's a mockery
I le whaamasingonga. Mai au te whesiringi ai. Po le ale stands at whaamasingonga re keiminengi. Ai mai se la fionga ia mata tuatanga loa. Tu loa ta ua soa forta mai te whaamasingonga. Le anga o le melea, o le makua whakuku o kua. Le whaatau tā. Ma le kea or koi inga I lau o fionga. Kua kau maulolo inga la whaamasingonga I a mio kau oloa aku le epa. So that's what. O se contempt of court le ngā mea. Yes, yeah. Oso o lou fou, wa e fou ua, le whai unga lai au mai se sila le se senga, se whaatula lau tala. Meo le se o le tangata wha maa aina, ma le wha maua le atua. Ma le tangata tu loua e lo lokor ko wha, ko ele leifo ilonga ma fau fau o inga. Kuro, sila o ele tātou mo whainga e whaatala noa ia le fionga ia tuia. O kui ia fo kaka porokiki. O tu ia o tangata porokiki, la fuga umang koe bang maro ma whiriwhiringa. O le winga o lau tala, ua makua ka fiu e vangiaku. Ua makua ufi malu ar kaukala kulo le sau ngoa kuia. Waka ofi mai e le whaamasingonga. Uska I le whaamasingonga. Yes. See, we have a politician here who honor and obey the law. And we have another politician here who is above the law. Ai whai mai. Koe ki kia wha mai e re pule mai whaamasingonga. E pule hau ia ukala e whaid pari mia langa o kai kai o rei se vai. Ya me nga whai kongon pari mingi re whai e wafu. E mo kuare ai. Se vai rau ingo lau tala. Karo whai ile tulau wa. Ai ua whai ma fia fianga ia vaila ka kou I mei wa kua mai ngia o kou ia le au whai le au le media ia leo ia kule epa. Le ala ua tau feturi e whaosor koi inga. Le ala ua loka ngir koi inga e leo. Vai vai la auto ia. Ara o karkari mai o. Tau te leo la e amor masiasi. Le la uko wo, kulo ko karie. Ai ave ye leo le ko inga. Ai le pe kari ai po mama mai foi mala ko ko. Le la wo loka fa vetai wo toi pe yo li tu alanga le atua. E se o ka ko le ika personal. Ai o afia ku o eringi ko inga le me. Le ala ino o foi atu. Sila. Oso mai fo ia langa whaakarangoanga ngei e vaaila ia I le poluto lunga social media. It's polluted now with a lot of anger. Funga le matua wa kau ai mai e HRPP fa ma vai roa para mia langa wa kau fa vai. E paua leo lana anava le na te whaia whaaleanga te whaaleanga keke whaavevesi. Ia, mana yesi na breaking news mo tātou nea fiafi. E rau wingo lau tātou kau ke le karo ia whapengi. Ai eise mea ka kau on kaku karo ai. O le ase fofo le ko inga whawhikauri. O le ase fofo le whawhitauri. Ana le lai la tawa vai atu. Kua vai. Ia whakua ala mai. Wa vai le ko inga. Maku wa vai. He's tired. He looks so, disorganized. Yeah. E kalangor ko inga mo ingi. E kalangor mo ingi. E le kalangor mo ingi. Arun mawhawhalo wa maru whalo. E vai tātou ia. Ia ole mea la le lewa tūlai mai. Wa halu whaasau ea. Tau te sira fiali e taua. O mele le mawhawhawur ko inga. O lona mawhawhau. E mawhawhau fuile le whapea. O le hale mea la kupu ia. O le ao mai le aku nguu. E kangi. E kangisi mai. Ino. Ke ope kai whapele. Ke ope la ka kokoi vai I le vengor ka maro mauri fuile liu. Ka maro fuile le. Sere maro mauri le ka uma mei fōringa. Kai miranga avaku ar whare pui. A uwhainga ruenga I mea iden. Tamaki. Tame iti. Tame iti. Ele mahauri ngā le ngofo I la loi I kaweru. Me ka o e ko fo I le whailanga ami. Ka mahaloa e on makua vaenga fo I le ngati tūhoi. Ke lola a vaku le ka mahaloa lea. E sava vari ke vai wa vaku ko kongu le receiving officer ale a Mount Eden. Wa process ai la vaku kua I poku. Mau ke whaalongo mai whafoi. La e haka ku. Whai a kule haka e whafoi.
anga followers kuru po nga penga se ko se fulu ko fa se fulu la he haka ko ma pisa ko fa fo la o matua toso e leo tu tonu mal me le fa tu ve vesi fa ku fa la ve lave tu la fa pena te lo mena la tau ma fo ko inga e fe rolo me le nga ave ia el par mia fo i leo ngor sia kingo lang ka vali or ka vali me nga ave sia ale mele o ave ngi kulepa ole le uska ia ku lo polo inga al fam singo ole fasili foi la kula imangi mole lava mele o kupunga kula elpa e kakawai onga ko fongo le chapipi se irisi la ko kai fo e para ai a velo fato matua para ai o se fa moe nga ia fongo koe e makua o ki de fa moe to o mai isi umalawa yai na ole nofo ma fa telingoto o le winga lo dala le ataua na ole nofo lava ma fa tali le va inga ngoto ia ele o ke longan mela e tulo o ta o fo ia fa muinga o va e lua o lo au ia makua akar mela o ir kemingen e nana ta fa yetu e matua fa tali ngoto lava le va ele ia se ke a fo ile le ia fa kari ngoko ia fa pia se ngoko ia ko ma ifia ko ma e ka pipi a se ma ko fe punga ma ko fe ngisi ma ko wa paki Asia tole ma ngel ka faʻasoa ngalela I le maka upu lava le sa ofisingia ko I lo fionga I pela so mangaku ngale le senga o porkiki nge ia kako nge New Zealand ia mal porkiki Samoa le mera le nge sa ngome ia ku epa I langa kala langa fai and you said a really good example for ngale as to what it means ia a koko vai for koing le mo se ka ko fi va ai ko o mo ri se ka makua I nge lava me you know it's such a shame you know wo ka kaunga kula e mi se suinga fo ko le HRPP la ko ia nga ko va ai nga fia laxen the change of leadership shouldn't be done on one person afa appears a collective effort mo le alunga lumo se paki ia kula I mai yeses so ia ko la los koinga mo lava ia le it's time to pass the ball time to move forward ma lo fa tai ia le na e pena te fai atu HRPP ia le kom fai yes to lo wa fo imana ia sa o le fina ngalo le fionga ia nai pa ele compare national HRPP because ole national e ma lo si yaku le constitution ia laxen that's national. National Luxembourg does not own the constitution. HRPP Kulepa owns the constitution. So they can never be compared in national. Aquilo or kaimingi waka kau afa pe wo fanga fa maungia le mele o fanga kulepa. Mafai la kulongo sui a constitution ma vote out la constitution kwai. Maka si fa vai fo le chapipi. Ya, le winga na la tafa matalanga. Ya, le si tatou na inisio tatou tala breaking news mai Samoa. Fa malolo ni si mai totonu au fainga luenga ale official leo. Not police officer, like investigate, but the cleaners ila dole fainga luenga totonu le official leo. Ia la ufa mau ni mai ni so au kilinga cleaners tang male au officer ia la ufa ma fa confirm mai ufa ma lo ono tulang o fala ufa saina say your drug test vai la tatou ia ia foi la kele me officer le wala ngale employees of the official leo ia confirm ia ona ua le pasia la to drug test o ko sila la sa mo I mei tu lo wa o ke fa kai war ka ko le source le o te elefa ai o te fa tai on le report o le mai sa o le veton on tanga wengo leo fa fa kai le makala me se fo yo ngi kai mi fa ka kai nga wa you know way better than the former
police commissioner. Nga ole sau o le former police commissioner pe pelo kako. Everything is all right. Lai le mea uma, lai okay mea uma. Everything is good. Those au sisila la ye melewe. A lai nga kele o iloa lai furu lai salu o kokar kanga kai la loa e o nga vai kuloa. Lai over. Vai tato ele at some of our breaking news from Sam. Yeah. Ole mele le ngo ngele yaka nga menge ya asiaka male fa fo Samoa. O kai mi mo mole o akula makanga kangi mai la ko ole involve ile loko la isa. Le au banga fo le ya le banga mai fafo. Ke longa la makanga le. Le wo atu Samoa le au banga overseas le. Le wingo la utala. Filipino, Thailand, Vietnam, Chinese. Oh, yeah. O le wa sao ko kongu o kama sese. Ai mana tu mai tulau fo ile tu utal no le tulau Filipino. Manga ko fo ma fo ngale le wa ka pe ngai le si pereskenge fo ile le I fa masingo ngala langi me fo ile le violence crime against human mang ko langa ngala ku kamalo trete le pereskenge fo ma pereskenge Filipino. Ngala ku malanga anga valea. Ku lowa e kili uma e sala oki e mawai drugs. Langa wai loa kamalo. Wasa sao fa mai le drugs ko kongo o Filipina. Lela na wa do e uia ile tato vai nga foi le e reka kaunga ku le oki. But the idea or kauma fai or kamaro e kinga anga wasa sao fa afi kongo le kongo. Ala le uso so la mai Filipino e vai ro makanga kala mai kuā. Ai e ki kele kamai Amerika Samoa. E ui mai hawa tu lo tele o fa tu kele hawa ile ngama ko ye ngai ola. O Amerika Samoa ia kele foi Filipino. Pacific Ocean is the largest ocean in Langia. I'm going to go over the if you look at it, this is the only ring. Or the ring of drugs there, if there's so much gaps here, it's all my hidden here. Yeah, whatever. We'll go Coast Guard. We have it. Ele no ska ko nga fanguanga le. Ko be fu ka na le feli Samoa. Penga ka mo le ka faʻasoa le su le si me ke ko la no fo mo le fe Samoa. And I told you, o le tankinga o tuma. You know, if I lafo. Because if you think about it, of how big the Pacific Ocean is, that's, you know, if you look at Vietnam, Philippines, Thailand, they are all on the edge. They are almost here, but they are also on the edge of the Pacific. Malo. Yeah. E moni le sa no ngale. Tila sa ai. Oi. Ne kasingi vai ngo. Lela tatu langa mana tuon tato nau naua. Sei maua mai le urur kala ko kulo. Le upu tau te whao ngai nai lungo ta porkalami. Tau te mo mia mai le urur kala ko. Wa le na amata o te le au mai lunga. Ia o le vai nga foi le au kulo. Whao ngai na le tūlanga le eisa whao whasaina. Ai o le e tele tato wa vai nga foi o vai nga le porkalami fia whasoina. Ai me se foi ona inisio tatou na fa vave to na inisio o tonga ia tau tira tu marolonga langa ili tatou wa fa tarnoanga o le siva enga foi a neusal tatou wa por kalamele atou o le ua talia el famsinonga le su o le ale fionga ia mawala i vao perahim ia e fa sanga i matanga ruenga o leo e tusai o le latou case foi le ia e case le leanga le handoringa e mango le foi kongu le lilo longo kongu le case ai longo kongu le la ua approve famsinonga 1.8 million ko sisila la ka ko ia e fai o le aku ko kongu fai mea pio le sao a le la ua ese wo fele le ese ai amo ai e amo ia taxpayer ko per malo lenga ele o leanga me le fai e le fionga ma wala i va perahim wa fa ale nga inga ilong kamali ang le la wa o mai wala nga na fina le mtanga ngo le wa foi le wa expired to so wa over to out date le time tau na avel su ai fa bare tali el fa msino ele se me fa pena ia nga o fengi me wa expire ele ni me fa pena e talia le
le tūlanga. Ai mana tua le keisa le ka oko ia ka ua le whailor keisa. Mana tua le keisi le o le nga io e mua nga io e le leile la kosu e suenga e sa o uma ia mea ia nga koe kiki a fasi ai kure pe ako isi upuleanga makai io a nisi posetasi o matai na la lau ma la lafo ia mawala stemi o le fonotanga le nuu umetulanga whapena. Ia nga umanga nga whai mai ma le lipoki le Attorney General wha maungia. There's a case. Whai morianga. Kusa aku isi ku wha mai le Attorney General leo olo e koso mai ka maronga. Ai aku la koso mai ai wha alava i lo koenga kuilepa. Le la wa uma ai ko e sui e ia jaula ia e le tatou foi la na nofo ai le malo. Le anga ke le ku pele la ave. Tu no le e tau pere tau vi. Ai ka kaulang ko e fasanga le vaenga ia suia meia. Koso mai ma river ia le sa Attorney General. Koso mai on ombudsman. Koso mai le ombudsman. Koso mai mafui ava ili iken ka. E ka koso mai makuila epa. Kasia morianga e fa failunga. Ya le wa failu atu. Anga o le ua maua mai la u reporti fa tu tuina mai Samoa. Ya, le ua manuia le tau mawhainga na tau mawhai ia le fionga ia mawala i vau perahim. Ya, e tu sai o le su le mtanga ruenga o leo onga o le faa le tonu o le handling o langa. Ya le la asaki ai le kaimiringi. A o meanga whai ele auri ia woes. Fa fe kai o koe o mai lunga ngā mea. Fa pe ai a mo ko amare koe o whailunga. Ya, o na wa afatonu le tula ai le asfa na we fi avatu. O le aso ana nafina atoa ai le aso soifua o le fale tu o le o le lipule. Oh, ya, tinga ya Sahara. Ya, vi fo le tailunga. O le whamanianga le o le whaletua. O le pule lea a le... A toanga o le whaso o le fitu tau sanga o le fionga tamai tei pule. Ia po le whaletua o le li... Se homeless le. Ia, happy birthday whaletua pula tei vau Sahara anai. Happy birthday. Ia ngai le sika kou tau tei aanga. A o le tala le, o le tana sen mai e le tatou o le tatou sos whatua tuaina. Ia, kako sos. O le tangata lea, mongor ka cameraman le leng whao ngai ka investigation. A le la nga kuri o se siaki sao po po le hale whainga o anai lai whair whali. O le atala lea, na pu e mai te was the latest 2 days ago. Okay. O nga kiu ke ala ia e whair whali. O le camera lai kongon whali le po e mai. Ia, ia, wha manu ia tu la so soifu o le. Wha manu ia tu la so soifu o le whionga whare tua, ia Sahara anai. On we telo wa soifua ia na uto sisila Samoa o nga luenga e pule ka ai fa ka se nga le nga pawan melo a paul melo te fa no ile ato ile atalia to vi fotasi e o lo fa no anga ele nga tale fa solo vai mare solo a o fula o fusole e nga o kanga kai nga o slavery fo ile le fa kai fa ya Mr Falai ma fa kai ka ngalile Very wrong fact that was come get day Bernie. E fe lo Mr Falai pu mo fo ni o kai kari mo. Ya, ole o fai no atu. Ya de la le ngai e kiki le ai ngei ai o aku pi o fingo po. Ole pi o fingo po ronga ma fingo ya ai batoi mal fa monianga la se fo se uso ya si ulai. Wow. Ole aso fa nau mo le uso ya valuni usi ulai fa po e o yo no fiangai o e ngase ya il fale mai le o pay day foi ngai yo ile le ya so ia ile fa malo longa wa pisa ka ko studio solo para meu pisa mole se i fa ya kuna uringa so yer kala ngo le fa poka ai fa manu ya tu le aso soifua kama pesele a ale la fa ile anniversary kama si le kama pese le fa ile le sa ungi la ko anniversary le fa ile le sta pena le sponsor fo ie el sunga Mr Falai. O le la fa ile anniversary. Ar kama pese fa mo ingala. Le ka o ko me fa mai. Ya manguia lino wa soifua ni. Ma ayo ya. Na ai loa na pa awanga ngova ko ngafio sen mai nga pa ang kausan. O ia pa. Le ala o ka vale o vai.
Oh ia. Wo so vai. Iyo. Ia olo ia Mr Falai fuala au malo losi o ngu. Ia e fiso so ani mo e uso. Tatou maralonga, foi mai. Fa filo ia te al tatou. Ka whadanga oe al kankare le ngai runga i kapura mikini. Tatou maralonga fa filo i to fila esta te vanga. Pea mai tatou fasa long fa business. Darling, Ewana, oh, oh, Emau, you're the only one that I want. Tafia falo, atu so leo. Talofa lava, and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern design showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay. Book your stay with us today and receive a special discount when you mention Hana, Asiata, or Martin upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. Te mero wati le ua te ale titi le afa o leono. Ia, il toi te liu meo le tātou por klabe mai malo longa ne venga le fiafi. Ia, mana ia le tātou faʻasoa. Ia, me se foi ona tātou faʻasoa masani foi tātou afe ia le tātou community le ia taua. Ia. Ua mana ia nei motunga afa wal whaafonga mai ia le tātou atunu. Ia, mas tātou to ina fo ua toi toso fo ia leo leo. Ia, ona ole le ono sa ilava. Uyo lea, malo le soi fo lau, to filau, ia wafo le tātou community watch le nivanga o le fiafi. E whaatalo whātu lo tō whaasiata, whape fōi lo sunga le ataua, e o te whaatalo whātu fōi il pa ia malu Samoa, lo whaafonga mai le tātou pōl kalamne nei afiafi, ma lora soi fō maua ma langi mātafi, and welcome to Community Watch. Alo whaftai malore. I like le outfit le whiunga to filtau. Yeah. Kuso lua a toa il tato au whai fusiua. Ai walanga it's like a nice tie for ilele outfit. Whaftai lava. Really nice. Very matching. Thank you. Yes. The New Zealand first. How was your day? Amal de yaso ma tulanga fo iyo. Fuanga ne yaso to filau? Yeah, pisi ale vai aso. E mangai ale a makalo vai aso. So loku I Pastor Waiter ma Pastor Melody I Victory Power Ministry. And so that started a great week for me. It was a blessing. Ngasa yei o Pastor Mo. My America, so I was really inspired by him. On and fire. it was a blessing, my Faletua or Sharon, I believe. So to come all the way into here, an American pastor preach the word, it was timing. Yeah. So from then it just started. It was a great week, right up to today, Thursday, and out visiting businesses. Bisingisi I Manurewa, yeah, Bill Mela ko o me kupu so mangai alvaso. Say. Yeah.
Yeah, well, you might want to share some. Dia tahu wana ma ngai motivate lang ngai mai ya singa me fui le. Singa kasi pe lua. Power ko inga ya me se volto telo ila tu le ngor por kalame. Share ma sina ma man na yo le sermon Pastor Mo like to share with us to fill out. Yeah, well, I was really inspired about, obviously, Pastor Waiter just arrived that morning. Kai aungasa maybe 2 a.m. and then catching up, and then obviously with Pastor Mo that actually gave the word. I was very inspired, and also for such a time as this, we don't know what's happening within the ministry. There's always a lot of issues and challenges, but it's, I guess, when the message comes, you just feel like that message was meant to be for you. It hits you right there. So, Kasila Fear, whether some of the church people or whatever the issue that may be happening, but obviously, visiting Lasania, I just felt the spirit in saying that those issues were what Pastor Mo preached about, hit those people, those exact people in the church. So, we need to pray for those people. We need to really pray for those people to clear the air, clear those thoughts, and obviously whether you're there or not there, obviously, God puts you in positions of whether you're meant to be planted in a church, because you've got to be planted in the church, or whether you move on. So you're either in or out. But I think because he was from America, I was very overwhelmed with this, like, wow, he's a pastor from America. But Le Faletua Sharon, who's praying for me, and I was really honoured and blessed to actually meet them. So, but I was really amazed in singing. The worship team, o ka lengi o Pastor Waiter, but Le Faletua, Pastor Melody, I was just, I really felt quite emotional. And this is when you come openly with open hearts and open hands and to receive whatever the message is for that day. But the worshiping, so it was wonderful. And that's why I just felt like it was a great start to my week and continue on as of today and being Thursday. It's been great. Ka fia vo I tautua le antunu malo lava vaftaia te vanga to vilau mo le faʻasoa ina le vaenga lea ia tatou walo ia po ani nai manuti o le tatou community e se lo va ko ki ari sui ka ko parmia li ia ko kiki yes. Yeah, well, for this week, the Prime Minister, Christopher Luxon, survives another confident vote, with Chris Pinks removed from Cabinet and loses his ministerial portfolios. The National Party has announced its party list. So at number 26, Angie Nicholson. She's a candidate out at Henderson. Number 40 is Rosemary Burke, candidate here in Mangere. And 58, Agnes Loheni, candidate out at Waitakere. Ko kikia. Well, to survive lava ai tate vai tunga I le tu mai le sui o Luxon lana before the caucus decision and after. E uia fo I le tala no mai o to ina ai lo lava. Ko kiki ha fale ko ma wo ngai loa wo matua lo ngie tonu lana taita inga falo toi fale. Yeah, so at least was survive the Prime Minister, but he loses one minister. So but Mangaila Vaayakunewa announced the 3 Pacific candidates, Yalato, on the list. So there's a chance for a Pacific vote in the national. So Angie, if she wins her seats or may not make the cut, but so Angie Lee Anderson o se Pacifica. Oh, Pacifica. So o le Lalukonga. I believe in Lalukonga, Angie. I was kenge Rosemary, I believe, o le Samoa or Niue. Okay. Ia masi kenge Agnes. Masangi makako ia Agnes Lohini mena. Yeah, Molia. Yeah, ngā number 58. Yeah, so or candidates Pacifica ngā mo national. Malo whawtai.
Ia, toi tu mai a lau po ole a taua mai ngototunga mau. Ia, ai no tana nau fo isi tatu fe lai o Swiss. Ia, ai ui olea. Okay, leisi vai nga to filau. Yeah, and next we have the 2026 New Zealand general election, Saturday 7th of November, 2026. Ia le tatou pālota le aso asto nai le aso fitu November. So if you're living overseas, it's easy to update your details via the website ngā ole vote.nz. E mafai update your details if it needs to update your details in our website if you live overseas. So if you can enroll and vote if you are 18 years or older, a New Zealand citizen or resident, or you lived in New Zealand continuously for 12 months or more, or sometimes in your life. Yeah, so go on the website or go where lala overseas, Bill Australia, America, or Samoa foi, and you're a New Zealand citizen, yeah, o le alua le vote NZ e update o details ngā. Aka vai aku asiata ma le ata o le aso lua tasi o ke topa, le overseas voting starts. Ia wa ila e le ia wa le vai a New Zealand nei tūlanga le overseas voting. O se vai nga daua o fa fonga mai foi tatou ia sauni e malanga holidays. Ia ma te tua ia so le na e tu ila le laukalena. Ia na ye le tatou website. Aso lufu tasi. Yeah, overseas voting starts o le amatanga mo o ko voting o ko lala overseas. Yeah, ma o update because e kasi foi ne o vainga ia. Kele kaka they don't ele ango e o vote. Pa fa nga o ko vote because nga o ko o ama o mai I New Zealand. Yeah. So really utilize le o ko voting nga. Le na tonu lava na o tu na tu ilunga ia vainga na lo sutasi overseas voting starts lo sulima last day to enroll to vote in the election as a lori Moatoga. Yeah, so we male solusu male ono o ke topa advanced voting starts ono November regulated period ends all election advertising must end. Also ola so no foi la November umai meu advertising. Yeah, sign must be taken down by midnight. Yeah, fikulo. Enrollment day. Voting place, yes, yeah. That opens at 9 o'clock and to 7 p.m. in the evening. Yeah. So, but kasi ale mene asiata male atawa. They need to enroll. Yeah, we need to enroll. Yeah, they see 5 day. And next up we have children free doctor's visit. Kaukia. Did you know in 1996 New Zealand first secured free doctor's visit for children under 6 years old as part of its coalition with National? The age limit was then raised to under 13 years old in 2015 and again to under 14 years old in 2018. Also with a Super Gold card, did you know that the Super Gold card for seniors is an initiative of New Zealand First as part of the 2005 Confident and Supply Agreement with Labour? The Super Gold card is a discount and concession card issued when you turn 65. Asiata Maleatawa. I've been sharing on my Facebook page, Esta Tofilau Te Vanga for Manurewa, a lot of the policies about New Zealand First. Menea ngā ya tātou. You know, a lot of these policies that implemented may benefit ye kako ngaka Samoa, ngaka Pacifica, ako New Zealand akoa. So it's really good to e whaamalama mai policies ia mo tātou tangata. Ua tele le atawa. Yeah. Alu te vavai atu. Toi vifo nual tatu kalafile sa vifo nei lava se itoe tau mawhai e whaalau tele atu pe ona saunoa ia. O le tasi iwa ono. O le iwa ono lea na whaamausali ai le tūlanga fui le olo walu e vaai ia le fo mai e au noa mase tutongi. Mō ta maiti I lalo le ono tausanga. Ai o se vaenga lea na whaamausalina ono lalo le whinau a le New Zealand First I teimo la whainga malo whaatasi ma le National.
lea la e sau whaawau i lava le vaenga lea, to e sau i foila ia lea. I le super kou la kat, tasi le vaenga mana ia. Ale vai lafa tuatu, o lei o tele whape whai atu se si tala on, o au o these years whape au ngi mea ia le leipa. Now, to be honest, whapea ui o le leipa e o ngā policies ia lea ngā a lea la whatu amani no nei le mātore vai. So lea kau ki ngā o si whai ula whala le le kuku mai rumor ki vieri. When you look at o kakameki, e mamai every winter. So when you look at o kasese lengi o ainga to go and for my effort, we're paying for it. But thank goodness more New Zealand first ma whionga vavasa nei more year policies well ngā. And then they raise le age I le sfulutolu, I le kausanga lua fes fulima. And then go see for le 14 years old e le lua fes fuluvalu. Free visit. All these years, all this time. Yeah. Matua na o mea mana nei e whaaso solo whai ere. Kai le leilea ko inga makua. Le leikele. Especially super le gold card Kelo foi ko kiki ainga uma they have someone a senior I lako ainga. Au ngā le leima it really helps mo lako. Discounted card. Great concession. Ia, malo, mana ia. Tātou watu lisi tātou Yeah, and for last week, Rewa Community Asongafua hosted Member of Parliament Dr. David Wilson, who talked about New Zealand economy. We need to tackle the supermarket duopoly and bring the cost of groceries down. We need to reforming the electricity market to lower power bills, backing policies that help families keep more money in their pockets. Sa'olelei lea taua. Marasiata? Yes. Taua, mana ia tele ia, lai vaenga ia sia mātou fo I community manurewa ia, ngā fo I mo le to tele le sila mai le, le mauti amata mea I manurewa. Ia, ai o lea fio tua I sui o le parliament, Dr. David Wilson. Dr. David Wilson nea e tamoe o Henderson. Ia, pasa ngā lue fo I Samoa for a few years. O ia malantolua, they're both doctors. So he's lived in Samoa, and so wa masangi fo I le tū maanga o tatou atungu. But these are some of the great policies in the supermarket. Ma ngai ala policy nea New Zealand first, because kesila fia, asiata malea taua, or World Worths, my food stuff, those are the two powerful near holding markets. Australia. New Zealand. And this is why the pricing o mea uma kongaka. So the policy near roll out on New Zealand first, e whakelepe. Whakelepe o le upu nea duopoly. We don't understand, but pretty much it's whakelepe le supermarket nea. Avea ngoa like pack and save, 4 square, malako. So it lower, more competition out of the market, therefore be able to open it up e whapa'u yeika o I supermarket, because that's where the cost of living. Nea o yeika kangaka. So it's really crucial policies now will roll out New Zealand first. E whakalepe ele duopoly nea. Same thing with the power supply. I don't know, ke le loia o lua, but quite kongaka e masinga, ko kiki lua se lau. Ko o alo fale, but kongaka le power. So if 4 power companies, once again, or policies now like roll out New Zealand first, to open up to retail, malako, for minimize and give the market be more competitive pricing. Once again, that will bring the pricing down. So that's all policies mekele le mo kako, and this neo kakangaka what New Zealand as a whole, because everyone's talking about the struggle of the cost of living. So this is where, behind the 8 ball is your vaenga, but will ever roll out, Marco? That's really nice, li ataua. Ole whaafitai tele, e mai se o le la tatou sauni le tatou whainga balota. A iei se le sona le le ataua, mo sa moa umaro whaafonga mai. O le whaamone mo le skala. Le skala.
O le fesili le fia vatu whamole a o manatua tofilau. O le o ke e palota na I sitseni fo ia nai tamama tina matua le ngau mai laro proklame le a le siksengi fo ia kako Samoa. E lai mwhalai o ke la tau le ile siksengi. Warang o silo siksengi. Paloka. O sikseng. Ia, vai la iai. A vi forita mama tina mari fo ma oele o le ngofo ngi le skala. Le sitala ma e palota tatou palota I le vaenga fa upu fai. O lea ua o tau sila mai ma tau va atu. O loo fina wina manuia lau tele a mese ka kou Pasifika. Awa o le vesiti. A le se me manguia ia umaro wa inga ingi policies ma o le mea la lei fo ina na lei na muri pongi safua. O le ua faa mala mai no tau fufonga mo matou mata. Le ua su mai ia le fionga ya tofilau. Te vanga. O ia o le sui faa oli. O le New Zealand First ia matou manrewa. Ele ngata ilea. Ua lewa ona tautua le nei tamali ipo nei foi tua fine tulo. Ia ele community le atau. Ma ua te le ai le hanga vaa ma le malama. Ma e pea no ufai atu pea lava pea le ataua. Ele o se tala e vane ai. Ua kele aso ma kausanga u te lofo ua lewa na ini usila le ataua. Te lo la ulesi au palota le o tele na o ai isi tangata foi e Samoa le o koe o ese ai longa ngau o koe whawhakaia o e ma mo esi o soangi mo o e Awa, e tate whai atu. E tate whai atu la ula u whasoa. O au o te fia e lango le tangata Samoa a whai mea community. E saui mea community. Langa fo le kau ke mi o whaakas. Mai se ka kou ngay. Mai vela oi paloka Samoa. E fia le kangaka e paloka I langa whaipule. O nga e alaku le ngu. E kou ki sila I whainga paloka Samoa. E makua susungu mai e isi ngu isi whaipule whako awa ai o ngi ko inga kangaka nga wo ke ngor paloka. E mo mai. It's the same thing. Same principle. E apalai a ka kou ia kungu ngay. You know, gone are those days. O ke leva ai se polo fesa ngei no ola le mentioninga ngingo. And all of a sudden for me ka ko wolanga o le doctor o le polo fesa. Who cares? Alo winga le no foi etu. Ola mela mai mawila ola ngolango e o ai fundraising ar community. E o ai kuinga ngai kamaiki. E o ai mea Samoa. E o pokonga fo kua. O a uma ele ai masoka va ai o mai. When was the last time I can kaya otara? When was the last? Ngalang of a yakusa mall of Ilea Ungani, and Miss for Fongamai. Amu ia isi kangaka fo ie lele o ango merkako community. Lausa mo ro karngo ko ile ento. Kile o karngo ngi konga mangi fikira ngai le o fasa mo. Amu ia ngi sa mo ele ke a mai le community. Ale sa ungi o mai fa ngaka ko vote e o ila lol parmengi. So amu ia nga ko inga kangaka fa penga. Aya ua ia malau tau le mau malau fautuanga e watu I lungo le tatou pokalame ni. O me mau ka ko kaimi. No, honestly. O me mau ka ko kaimi I le kangaka e le sau ka ke mafakia faakasi. Sau ka ko fekangisi ka ko struggle faakasi. Ngai lore kami e fa mai ka ko lango langa o le aka mai anga fa u mai fea mafea. O nei ngalo. Kere I've got nothing against ile au waka mai. O ngi ngalo. O whailonga ngā, e pule ai a onga. E sa ora ukarale ia te ua doctorates and all those professors e on me a onga ngā sipa sapa oe, koe ave e servaenga ngā rou kofinga. O mea fo inga, it's your own personal gain marolu manga I manguia. Ai e te tatou o mai tatou lango ta maari I le kau ke whekangisi whaakasi, kako maalilili whaakasi fundraising, I oe, kako sāwa vali whaakasi I pro keki ma mea uma o lo tatou whaia. O la urunga, ale atau ai tailo ia iso whina ngano, korwha. The action speaks louder. O mea whakingo, mea ngā ka ua ma powerful. Mea ngā pe o whakosinga upu mo la unga me whapena. Ai le whakingo se me. Ia whakingo ngā karongi e. Nga. Ma o le tāua fo ila, o le tā pena I o le tofine tu lou ia sofa te vanga ma le tofila, ia esta. E whai ngō fiango ka mawai so se aso. Le nano whai atu.
tatou ia immigrations e le na male laina e mawarunga ka kongu me lo ngai ka overstayers e ye ngai kanga ka ia sia si mai ka usu ing pe fainga ruenga e ye ngai fa ngau mangai maku o le fie fa o ngala ko fa ngau a o le ka mafai a kongu ngo mo wesinga ngo fo ngai te lo lauta ben of it le vanga usu e ngisi o le awari isa o mo le malo te le and it's a real testimony la ka le fa ngo usuru soro la fa fonga me disia wori ngo mo pa il palo ka ila lol par mengi ngo reach out ye la ngai sia fa na usan no fo yete mo le luta usanga ma fia ave ka me kia onga o fio ka vidi ai sa de kadi sia ta ale validly o ale mo mai se visa fa nga ruenga man to la visitors visa ngai ka me kia o le ka usu e mes ia ale langa o le wor sa vali ka usanga o matono no fo se ia laire le ia visitors visa fo ile le extend au fia ave ka me kila ai o reach out to le sia wa ngale ngor par menge mo ngo kinga inga ai sa ura kali nga fa mai pe mana ia su e pe o se pepa fai nga ruenga ma o pikia lo mal telefoni vili lo mtofila last year le ato o vili lo mtofila ma fa tu fa mo mole o fia ave asi fia o fanga o le a onga o fa sia o lo fa kele inga fisi si do ka me ki la ko ma ku po a fe o le a onga a o le ka usu e se pepe fa ngalo na ona vili e tua tali mai e to filau ma le tala nga ru moenga tai au ta to filo ile a onga nai rowan day ma to ya ina tali sa pai ale le fa tali la to pepe fa ngalo a o onga mai e marfana vai e nga le ke fa ya koi Samoa o tele fa ya tu ono se tala tau o va tu pe tau vi tu ainga tamari ma tangata fa pene ka ke mo omia anga fo ilai mala mai situation le ka ko ki ai kero kanga kai ka ke o kala u kai la lo i ki i fe fo i o ko se ki fa i la lo wedding kongi e le mala mai situation o ka ko ia malanga mai Samoa e le o fa ku sa tele a tu loa or kele a fo ile le fa ko ai do ma ka ko ngei i le ka ke ngo fo i average way of living fa ko ai do ma ka mi fo i e li mai su e ni palo nga uma ko ngo fo i la ko fa le ka nga kai i fea ngo fo e kai mi fa ngo mai mer community na nga le u ke fa ye ko tatou fo i manu rewa ka ko sui ka vale avera o palo ka ile party vote avera tatou party vote nga ile New Zealand first ia pule ai mo tatou wa e papa au manurewa ia wala va ia le o paralangi wala va ingikia ngai ke aru e paro kai nga umofo ile aru aru ingikia ia aru ngofo yo ngafale mo ai ka ko fio ai solo im ka ko mumui ka ko sui tau vale ia aru na to filau ia final words ni va ngona fiafi Tai lava siata ma le atawa. I encourage ngawa sau no atu. I encourage you tatanata e all enroll. Go enroll. It's important. Your vote makes a big difference. Whether you vote more Labour or Isipaki, the main thing, go and vote. Go and make your vote counts. But position and standing more in New Zealand first awa vasamana ia tasi o ia le matai mai malama lelei malanga fatu foi mo tatou tangata Pasifika wa tautalanga ngaluenga, and I've seen that, and that's why I've chose to stand with New Zealand first, because I o ke loa o se pāki e lama fo I kaukangaka, ma e whaingo fie fo I le communicate aku I mene ma ngā o mia mo kākou, not only here in New Zealand, but for I Pasifika a koa. Ia se kalapupunga, ensure to go and vote, because your vote counts. Whawhitai. Maro. Ia, malo whawhitai tele. Ia, ua whtau fo maritato taimi newa, ngā le viafi malo, mori wha malo, mori whawhitai tele. Ia, tau whilau tāpilei, nai le ngātou tātou community news. Ia, me se fu ona I tātou political news. Ia, matulanga fo I oiai, mo le whaafonga maualu tātou watunou. Fai o toila ia le vanga la fia mo tele ia fa mavai atu ia fa mai se le anga o le tua ia mo le tua on behalf of le
songa ya toruma nave po sua misiru kisua ia ona ole maliu sio no so Samoa ia ona na tu evatu le so lulu le statu por kalame ia le tu or malole sunga ile mantuole le tiofoni fo ile a Don Pascole sa tatu fa sala la winatu ia na tau ala mai ona ole sunga ile faia onga pole le fionga ya fono mai tu pai mane sua le usole ia ai mahe a loa ona maua matu fa tasi le seleni lua se sidia lua se la wafel tu pena maua ale onga Don Pasco ia ona lunga fo yo le sosoni atu le ngaton to telo e na la tu fa salawina ia sosoni fo le tatu proklami ia na fa le o mai le nga fa tele pangale ia wa ule fia ile fa no po boliwa ia ona ua fa mana vai nei le tua nga luenga fo fe mole toi fa mai senga mai se uso ia le sunga ya toruma nave misiru kisua ia ona ole vala au le tua isi ona uso le fionga fono mai tu ia ole isi nei tatu fasisilanga nei tu inantu fasisilanga mai le ainga fast i Bay Area toi tu inantu fasisilanga le San Francisco Bay Area mo to umala vai le tu Bay Area ia ole registrations le al fasisilanga mor committee fa pea o lo fina ngalo te fia le stala mor committee al ainga fast ia se lautala to be part of the committee ia ai fa pea ia o le isi vaenga fo ile le SA lango po supporters ia o le na lava ua ia to ai inga wo mfaiona tu inatu o le matatu la i le aso se ia pa ia le aso to nai aso lu suma le lua ia o le cut off time o le lua i le afiafio le aso to nai no no winga e mo me fasi silanga le nei ia e fina ngalo ia e tawala ia le tulanga le o lo fisotai ia i details umale na ua provider tu ilunga ele o to telefoni nisi e mafai ona fa tu muina ia avanoa nei o lo sa fai ilunga o committee ia o le fasi silanga la nei mo o to umala vai na le pay area ia pe a fi a wai le committee this is your opportunity ia na utu na tu ilunga se la utala lo no winga ye lo leo e te sa fai fa inga tonu mtulanga fa pena ai fa pele ai ia lo no winga e te lango la vai me fai ia numero umala na ua tu na tulunga fa so tai ia ultimate tai tolo ta maseu ia nga te foi le Bonifacio mangalongo ia po lala sisi moas ia ile numero na utu na tulunga malenganga e tumu il fa lalo o le si fa manatu o le fonotanga le ainga fast Hawaii le sa fu fa ia le solusu ma le lua le na ua to tolo po ile solusu ma iva to fa manatu to ia le solusu ma iva o kuso ia le tatou a le stonai same time same place ia na le sol na utu na to le solusu ma iva ia sainia ele sunga il pristine fata ole tatou fundraiser la le mo le fionga to filau po esta to filau tevanga ia o le I believe o le maua na ia vanoa na i laulau ia whaari laulangolango tātou aso tōna i nei tauna e whaafso tai mai le contact le na utu nā tui lalo olu tasi ono tasi valu o whalua ia whaali ei laulangolango lima su tā la eat all you can tātou wewa ina i le afoleono le astona i nei ana i le tasi i le vaveao i le Manhattan Event Center Dominion Road ia ina fo ile tui sa mau tatou wewa o foi la manai ai o le catering le na ma tau maftanga tatou wewa sina pa umu le na fiafi ia a o lo lango lango sua le foi na ma so mai a o ia ni au fesili tatou sa moa tu silalo o lo wa ngolea make a time e ke sa waima o ani tulanga o le a onga immigration so ani so vanga va pena ia e te so mai mo e that's your opportunity tatou we vai la fia le aso tonight yeah male tatou fundraiser e mo la le fundraiser le ale tatou fono fotu ile taiao o sala ka ke ia mo fai sau supo ka iao fai mo sau supo povi beef soup kamala leo le pole supo un foile ma fai e lo sul limantala ia ai kamalele e koe ke ie pio ka ilo fo supole ke kausami sa mole ato
Malea o makua ola le angore mo fasi pofi. Ya, male kapisi vai. Nice. Ya. Sick. Ai special master chef. Se ko ke pa hoila le master chef. O le sainga sa ola le, sainga sa mo le sainga mai. Oile master chef. O le sunga ya manu e ko ke sila ila. Oh, male tato fa ausi ya. Ya, ausi esi. Ya, il so ta le fitul ta le sto na tato filo ile fale sa mo. E me faina la tu sami tu tonu le mauta sa mo la. Ya, mai ana tato wa fa sisilanga. Taiao to e faile si por kala me o tautai A'e ele umai. Ya, ma le fiafi after tele te vanga ma o se fole ya taua ma tu fa tu le vanga la fiafi so fo mai maru. To fa so fo. Awoisa. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. SMI Hardware is proud to be Samoa's leading provider of high-quality steel, metal, and roofing solutions. Colours inspired by the heart of Samoa, from the deep blues of our ocean to the warm natural tones of our fala and tapa. To the vibrant greens of our island plants. With over 12 colours to choose from, you can find the perfect look to complement your home, business, or community project. Built to handle the sun, salt, and storms with strength you can rely on for years. For durability and for style, SMI Hardware is your #1 choice. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Mo le whaongai no le talo for voucher. www.pacific40.com ilo pinga te whailangi. O na whiriwhiri no le au nanga I te whia whaongai na e pei o whaatonga, prepaid, pili o le vai, pili o le moli, e mwhaiwhana o tuai le ta avale le ngata whuilea. Tūlanga tau I tau mafa, I epa o se keke o le whaipuiponga maso whanau, e mawhai fwoi o na okai, tau o le whausi eino whale, mauta malawa I Samoa. A mai o na whiriwhiri le au nanga I te manao le, o na o omi lea. O na whiriwhiri lea o le whalaoloa ma le nuu o lo iai le nei whalaoloa. Mautinoa ua sa o le leile whai o loa manenu. Whiriwhiri lea o whai o le talo whawauta I te whia whatawina. Mai le tonu se furu fitu se furu se lau tala e o atu lava I le 5 se lau 5 se furu tala. O na whiriwhiri lea o le upu check-out e whamautu wailau whatau. Ma le tua, whatau mo whamau mo ngai peo lo sua wha antoa I meli po se numero le telefoni e maise o le tuatusi.
O lo ainga i Samoa, mana tua, whaatumu le suafa, mana numero le telefoni. E lua awale mawhona e tongi na ilo whaatau. O lo ava noa le online banking mo New Zealand, mana Visa card, mana debit card mo so se vai ngau le lalangi. A mai aloa, ona submit le o lau whaatau. O le temi la vai mai ai lau whaatau, o le a fiti se wha ai lo ainga i Samoa. E ala i se te autostusia i le telefoni po o le email. E wha mautu wai le whaatau. Mana tua, Pacific Funeral, mana talo whawauta. So for manue malangi ma, o lo ingo o matai a leo tasi mea tau whao, o a ua lawyer Samoa I nei mata officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga, ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma faʻasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua whai wa lima whawha. Talofa lava and welcome to Anavamoana Hotel. Located in the heart of the Vaitele industrial area in Nabia, Anavamoana Hotel is a place where comfort, connection, and genuine Samoan hospitality come together. Whether you are visiting for work, spending time with family, or traveling independently, we are here to make you feel welcome and at home. Our hotel offers a wide selection of spacious and flexible rooms, thoughtfully designed to welcome both family stays and independent travelers. Our single and double rooms feature modern designed showers and bathrooms. Our family rooms are generously sized and thoughtfully set up to accommodate families of all needs, offering a relaxed and welcoming space where parents and children can rest, connect, and enjoy quality time together after a full day. Designed with both comfort and practicality in mind, these rooms are ideal for longer stays and family visits. Anavamoana Hotel also offers well-appointed conference and function rooms that are ideal for meetings, workshops, family gatherings, and special events such as birthdays or weddings. Whatever the occasion, our spaces are prepared with care to support connection, productivity, and celebration. With restaurants and food spots conveniently located nearby, you'll be surrounded by great dining options and warm hospitality throughout your entire stay.
Book your stay with us today and receive a special discount when you mention hana, asiata or mutton upon check-in. Visit our website www.anavamoana.com. She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it. She like how I kill it. She like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na na, She gets them feelings every time I beat it, telling me she with it. She like how I kill it. She like that ooh na na na, ooh na na na. She like that ooh na na. Yeah. Welcome home, where every guest is treated like a VIP. As you get ready for your departure, begin your journey at the main terminal check-in. From there, head to the VIP terminal on the left and make your way through security. Then, step into a space that feels refreshingly different, modern, newly upgraded and designed with you in mind. At Faleolo Airport, VIP isn't exclusive. It means everyone matters. Relax in a calm, air-conditioned lounge, catch up on cable TV, or simply unwind in a quiet, comfortable setting. As you wait for your flight, enjoy your first round of drinks and a selection of delicious Samoan cuisine on us. For just 115 tala for adults and 25 tala for children under 12, you can elevate your entire airport experience. Simply book online and present your receipt upon arrival. The VIP lounge at Faleolo Airport offers both downstairs and upstairs spaces, giving you the freedom to relax your way. Whether you're sending final emails, joining a Zoom call, or just seeking a moment of comfort before takeoff, this is your place. Talo for lover and welcome. O le Aus Pacific Funeral na whaawai le Tasi iwa se lau i whae Sydney, whaamauina o le luai o unanga o le whale maliu Samoa ma le Pasifika, o whaawai i Australia. O lea ma u mia sa o loto e tama whanau lava Samoa. Ua silia ma le tolu sultausanga o lana tautua whaamama avenga mo tātou tangata, ua tele leanga waa i le whaafoina o le unanga, ma ua matua fo i le iloa i le tautua. Mātou te mawhai lava o na mātou malanga atu I maota malawa e so se taimi e whaatala noa ina mta upu uma I ta pena I eil whai ngā malanga, mo le ua wala au I eili atua. E ave se eili atua tu vale mane le mautonu a inga whaanoa noa, e le a whaina po le hali taimi. E tā ua I mātou o tātou tūmanga no ua malu, ma o lana anawa tau ave lava lea. Dignity of traditions is our service. E tau tua I le luas fulwhae tū la I le fitu a solva yaso, mātou te ngālu lua E tūsam whina ngalo mana onga o a inga, a e leo so mātou manao. Mo le fia malama lama atili o na sila mwhai tau malama lama le I mātou tū lau whamtalanga le website www.auspacificfunerals.com.au po le telefongi le totongia, tasi tolu se lau, valu ono, fitu o, le national, o lua fitu lua, fitu whavalu tolu. O le mātou telefoni whia viai, o whaari mo o, tolu tasi wha, iwa lua. Ma fesili mo rata maitai pule, na omi ma sina mua. Mana tua nei le tautua o le Aus Pacific Funerals Australia, lo whale maliu e le mo moe, ai tautua ina o e le alofa ma le wha ma avenga. What is love, if not a business fuel program that's wonderfully rewarding and ridiculously simple? And quite popular with the accountant.